Alright, Motelechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM a chitekete yena ya tirwini a go ne molato Motelechi wa Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM ba go rogile ba libarna a ba ele go gore ke ba lapala ba ga mosoma ka mola magana go bushwa a ge o ka gopola ga botse a re bile le bona ka la bobedi mo eleng gore nako ya bona e bile e nnyane ka moraga gore re thushe ba le ba ka kua tafolokopo a go mera ba gopela gore a ba bue ba tle ba hlalose ditaba tša bona ga botse ba di feleletše ke moka a go tšweletše ausi wa molli wa rena go e lego gore o kwagetše gore ba direlane di-protection order faleng a gomme a ra bona o e le toka gore le yena nke a tšwelele nke a tle a fela ga ge lehlakore mohlho mongwe mola ga go a ba bonolo gore a goroge ka lebaka a la dikgakgano tša ka malapeng mo e leng gore tše re nakonyana e teletšanyana fela gore re šogašoge tharie go fihla ebile a dumela a bona bohlokwa ba gore o swanetše a bonagale ka mogare ga diphapoši kgašo a gomme re gona ka moka ga rena motheletši wa Mutse Community Radio ona fa le go 96 number 3 FM gomme ntle le go senya sebaka profo a ke tšea sebaka se ko go adime sona mongaka nke o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka le bona ba tle ba kgone go tsebiša ge ba fetša ba re fegolele se borala ka baka la gore go bola nnete ya mankgontedi ya kgokgo ge e le rena a re tloga re lapile melela ruri prof a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši a gaborena ke dumediše baetapele ka go fapana ke dumediša baruti ba porofeta mangaka ka moka setšo ke a letama magagešo ke re dumelang batheeletši ba bagolo ba Mutse Community Radio Station ke a le dumediša ka gae ke a le dumediša magagešo ke no rata go tšea sebaka se ke no dumediša ka kua gae ga moremi batswadi ke dumediša meloko le metswalle ke a dumediša magagešo go bakgekolo ba gešo ngwetšitša ga moremi ka moka ga mmogo ke a letama bo morwarre ka moka ke a le dumediša ke no rata go no leboga manwa tsa ge sa le lenanego le la go thuša batho le thomile le ntše le mpha thekgo le mpha maele le mpha mafolofolo gore o seke wa lapa le ka mokgwa o ka kgonang ka gona le ge go le boima ke rata go no re le kgolile magagešo ke no leboga banna ba ke šomago le bona ba ka mogare ga mananego a ke rata go leboga malome ka kapa malome Lucky malome Malefo ka mola malome Kenny ke rata go leboga bao e lego gore magagešo re thušana le bona kudu go mananego a go swana le ya go thuša malapa magagešo ga go bonolo go tloga go le boima kudu ka lebaka la gore banna ba bagešo ba bereka ka go ekgafa magagešo ke moo le bonang gore lenanego le ka mehla le ka matšatši ge le lenyaka le le kry-a le itla ka mokgwa le nyakang ka gona ka morago ga thekgo ye re e kry-ang ka mo kgašong mabapi le tabeng ya bao e lego gore magagešo ke bahlokomedi so ke a leboga magagešo ke leboga le go feta malome ka kapa ke rata go no fetiša molaetšo monnyane pele re tsena ditabeng re na le Moremi Foundation kua gae ke e leng gore gantši ke thuša batho ka yona go swana le family ya gešo ge šetše e le fa tšeo e lego gore di tlo nyakega ke ne go šomiša yona go thuša re tekemišeditše magagešo go ngwaga wo go thuša kudu dikolong go bana bao e lego gore ga se bana pa ba sepela gabotse godimo ga mmereko wa bona wa sekolo sekolo se sengwe le se sengwe magagešo principal a o rata ge a ka re ga ya go lebelela di-result tša bana a bona sekolo se ntšhitša 100% fela ga go bonolo magagešo ke boletše maloba ka re ke lebogiša bao ba kgonneng ebile ke re modimo wa badimo a ba okeletše go feta fao ene ke ba tshepiša gore re tlo ba thekga magagešo ka mokgwa re ka kgonang ka gona Moremi Foundation ngwaga wo e ntšha
budget e leng gore ke ya go thuša bana ba ma grade 12, and then go thušeng bana ba ma grade 12 re thuša ba ba pallang, re tlo leka go bolela le di-principala mo sekolong ba re nyakele bana ba ba pallwang, gomme ge re fetša go ba nyaka re ba bona gore ke ba re ya go nyaka bana bao e lego gore ba mo gae, mo gongwe bana bao ba ka be ba tseba physical science or maybe life science or maths, le tše dingwe geography, it will depend gore subject e leng gore e fa bana bothata ke efe, and then re a tseba gore ya go inyakela motho e leng gore o specialize ka yona a tla kgona go thuša bana. Ge bantši ba thuša bana ka yona, ke boletše le crew ya ka re ke kgopela gore le live streame ge ba thiša bana ba ka lebaka la re go ne le bana ba ba sa phang ba dutšeng gae ba sa kgoneng go bala ba ne ba nnoši, but ge motho a le gae a tseba gore o ngwadišitše le yena o wa go ngwala, and then o kgona go lebelela se e leng gore ba tla be ba rutiwa sona, and then ba kgona go ka phasa le bona ba swana le batho ba bangwe. Thuto e boima magagešo ga e bonolo go bolela nnete, fela a re gapeletšeng bana ba gaborena ba ba leng mo ditseleng. Ke rata go bona ke ba tloša mo ditseleng, ke rata go bona ke ba tloša mo ditseleng, ke rata go bona bana go e ba le se e leng gore ba se dira sa gabotse magagešo sa go kgatlha batswadi. Motswadi o mongwe le o mongwe o kgatlha ke ge ngwana gage a ka mmona atlega a e ba letše dibotse mo bophelong. So as Moremi Foundation e lebeletše dilo tše dintšhi magagešo, ke ne mangwalo a mantši kudu a batho ba bankgopetšeng gore ke ba thuše, fela ke rata go tsebiša batho magagešo re tlo le thuša ge nako e fihla, ka lebaka la gore nna ke no ba ngaka ya setšo godimo ga letseno le lengwe le lengwe le ke le hwetšago, ke ntšha gona mo morabeng woo ke sa thušego ke motho, ke llelang gore nna go tšwa mo go nna moya wa ka gore ke thuše batho, and then ke no leka ka mokgong ka kgonang ka gona gore ke fihlelele mo e leng gore magagešo batho ba ka fetša ba hweditše thušo. Jwale ka gore yalo ke no rata go tsebiša batho gore ke lebelelane le bana ba sekolo ngwago yela ya go tla gae, Moremi re kgopela boka, re kgopela gore thuše so, re kgopela gore le emeng magagešo, re kgopela gore le emeng. Re na le challenge e kgolo ye re lebelaneng le yona ya bana ba rena ba re nyakang go bona ba e ba le bokamoso bo bokaone. Bana ba ke ba thušang ke bana ba lena, and then nthušeng ka gore ba thušege, and then ke rata go tsebiša magoši molaetša o ba seke ba makala ge go tlo romelwa mangwalo a go kgopela di-donation e le ge re kgopelela bana ba sekolo. Bana ba ba tlo yang campong ngwaga o ke tlo leka ka maatla gore ke sepele ke ba kgopelela di-donation. Rakgwebo mongwe le o mongwe o a le mo nageng ya kgoši o swanetše go ntšha le ge e ka ba bonnyane bo bongwe le bo bongwe bo tlo re ge bo etswa ge e le gore re kgopelela sekolo se se rileng, and then ba tšhelete ka moka e tlo tsena ka mo gare ga account eo ya sekolo. Bana ba kgona go tšwela pele, bana ba kgona go bala, bana ba wa tla wa kry-a ile gore ba stress ke taba tša ditlala tša ding. Nto re nyakang gore bana ba tsene sekolo, and ge bana ba fetše go tsena sekolo bana re duma gore ba bereke. So tše dintšhi le tlo hlalosetša ke banna ba ke berekang le bona mabapi le tabeng ya tshepedišo ya lenanego le le yang go thoma gore re ya go thoma sekolong se sefe, ka ge le tseba gore ke bereka le dinaga tše dintšhi magagešo tše e leng gore le tšona di lebeletše thušo go tšwa go nna, and then ke banna ba ke bona ba tlo decidang gore sekolo re thoma ka se sefe. Ke bona ba tlo tsebang gore bana ba e leng gore ba bona ba sokola kudu re ya go thoma kae, and then ra kgona gore bana ba thušege ba be gabotse. So ke rata go leboga ba gešo ba batlile go fa, ke rata go leboga ba gešo ba batlile go fa, and then re tlo ba thuša godimo ga taba tše ke di bolelang. Re tlo no kgopela fela gore ge o te tseba gore mo gongwe jwalo ka ge o le moetapele hlogo ya sekolo, sekolo sa gago wa se bona gore a se performe ka mokgwa o nyakang ka gona, and then go ne le batho ba e leng gore wa bona gore ba ge nka ba nyaka at least ra ba le di-afternoon study, and then ka tšea ngwane mosolo moso o tsene mo sekolong sa ka a ka ruta bana ba rutega, and then principal a ka re ngwalela email, and then ra tla ra kgona go e amogela bana ba tla ba kgona go ka thušega. Fela ke mola ke reng go tlo tsena management o e leng gore o gona ka mola go Tlou Tša Baroka Foundation,
and then ba tlo bona gore ba bereka le lena jwang. So malome ka kapa Prof. a ke go leboga mogala ba gešo, ke be ke leboge ba gešo ke ba fihlile. Ya ke leboge ba gešo ke ba fihlile. Ba ga gešo re a le dumediša le kae re gona ba le o ka re ke a ba tseba mara ba ka te tsebiša gape gore maina la se ba tšhentšhana ka gore leina le no tšhentšha mo gare ga sebaka-baka. Se se ke mang? Ke Popi Musoma. Ke Popi Musoma. Kuku Sina Musoma. ke Sina Musoma. Tate mogolo ka mo ke Franz Musoma. Mma go rena ka mo Maggie Musoma. mma go rena ke Maggie Musoma. Ya malome ka kapa ke nagana gore o ka tšea motheeletši ka gato wa mmotša gore re sepela jwang. A ke go leboge Prof, ebile ke dumediše balli ba rena le go ba amogela semmušo ka gare ga sealemoya sa rena sa mmamoratwa motse community ya radio, lenanego e le lenanego la pitšentše kgolo mo di dulago di kgaba-kgaba di dulago di bela. Motheeletši ge o ka gopola gabotse lapa le la ga Musoma le kgaetšedi ya rena Popi, ke Popi right? O tlile ka mo a sepela le mokgekolo le mokgalabe e le go malome agwe, a tlišitše mathata a gagwe a bophelo a e leng gore o godile a tlaišwa ke monna ka thobalano. Monna wo e le motho wo a sa bonwego, monna wo a sepelago ka dikoloi tša go fapa-fapana, monna wo e leng gore ge a fitla o no namela mpete ke moka a bonwa ka moraga mokokotlo fela. Ge a fetša ke moka a tsenela tša digwara, ge a fetša go tsenela tša digwara e tla re ka masa ge monna wa sepela a bula brief case a ntšha tšhelete a ebja ka fase ga mosamelo ntle le go bolela dilo tše dintšhi, ke moka a furala a tsena ka re ga sefatanaga sa gage a tloga. Go ya ka sebopego kapa ke re ge Popi a be a re tšea ka leihlo la kgopolo, monna wo e be e le monna wo a bonagalago e le motho wo a tlogago a šoma gabotse mohlomongwe ka ofising ka baka la gore meaparo ya gagwe e be e le meaparo ye ya di-formale ye. Gomme go ya ka Popi o bolela gore le mo go yena ka mo ditsebeng tša gage ka mo go be go ne le mantšo ao a mo laelago gore a dire eng a seke a dira eng. Ka gare ga mathata a lapa le la ga Musoma go kgonne go tšwelela gape go thotha kudu ga batswadi ba Koko mo ba e leng gore go thotheng ga bona ge ba thotha e le gore ba šetše ba hlokofaletšwe ebile ba boloketše gona mo. Ge ba fitla pele gape go ba le mahu a hlagang ba boloka e se gale ba tlogela mabitla ba tšwela pele. Jwale re ile ge re kgotsa gore mothutho o mokaka-kaka batho ba tsame ba tlogela mabitla gane taba ye ga ya swara batswadi ba Koko ba nnoši le yena Koko e mo apere ka baka la gore o lekile go bontšha gore o na le marope a e ka bang a šupa kapa a seswaege ke sa foše. Mola re maketše taba ya Koko re na le kgaetšedi ya rena ka mo o e leng gore maloba o be a se gona le yena ba bontšhitše gore taba ya go thotha le yena e moswere ka baka la gore le yena o kgonne go dula mo a tloga a dula mo a tloga a dula mo a tloga a dula mo. Ye e napileng e re tshwentše kudu mo e leng gore re ile ra bona go le bohlokwa gore kgaetšedi ya rena o a beng a se gona maabane, ke bolela ka Ausmaki o be a se gona maloba. Jwale le kgonne re mo kgopetše o tlile o gona o tlo hlalosa tše e leng gore di hlalositšwe maloba, mohlomongwe tše dingwe ke tšona tše dingwe ga se tšona. Ge e ka ba lebetše o tla ba gopotša, ge e ka ba ga ba di bolela o tla di bolela, ge e ka ba boletše dihafo o tla tlaleletša. Go tšweletše taba ye nngwe gape mo magagešong ye e yamang bophelo ba Ausmaki, ye e leng gore ebile kore gabotse ke yona e kgolo ye e leng gore e tloga e dirile gore re be le kgahlego ya gore a be gona ka mo.
gore Ausi ke motho wa mme o ne le banna ba babedi gomme ya go tla ba le go tshoša ba re banna ba tsebana ebile o mongwe o kgona gore ge ba mo file diaparo makgoeng ke mokagedile ka mo diapare ko o mongwe ebile batho ba e le ba babedi banna aua ba kgona go no dula mola Ausi a ba diele teye o kry ba enwa teye ba swere dikgang go sene bothata ra re ge re botša gore banna ba tseba gore ba tlakanetse mosadi polelo ya ra wa botse jwale ra kwa ile polelo ye e tlogago e tshoša kudu gore mose mo go ne ntongwe ye e ka diragalang tšatši le lengwe gore banna ba lwe o mongwe a go batše o mongwe kapa a bolaye o mongwe goba o mongwe wa banna a tšee bophelo ba mosadi wo mola a ne le bana jwale re tsena ditabeng batswadi ke tlo kgopela gore re boele ka mo go Ausi Popi ke moka Ausi Popi ge e ka ba go tša di boletše maloba go ne le tše a di lebetšeng a di gopotšeng ge a le gae ke moka a no re solela gannyane ge e ka ba maloba o boletše go tlala seatla ke moka re gateleng pele ka tše dingwe Ausi Popi o diretše kapa le direlane protection order le se seago mo e leng Maki jwale mosegare ke ile ge ke founa ke arrangea taba ya gore Ausi Maki sontše a tle mo radiong ka mokgwa re kwaneng ka gona maloba jwale la mpotša gore ga a ne phone ka kgopela gore mokgekolo ga e ka kua ka baka la gore yena le Maki ba boledišana ba kwana ga a tšee founu a ye ka kua go Ausi Maki ga a fitlha ba ntirile please call me ke ba founeleng ke re boleleng Ausi Maki o kwagetše e le motho o e leng gore o na le anger too much ka baka la ditiragalo tše di bileng gona ka lapeng la gabo ka lemoga gore tabeng ya mogala o ka re ga imperekele gabotse ka te thwala ka ya kua ga Ausi Maki e bana gape ge ke fitlha kua ke kereile mokgekolo a dutse le Maki ba nabile maoto ba enwa cold drink mola re tseba mokgekolo a sa kwane le Ausi Maki ra dula fase ra ešoga ra feleletša re kwana gore Ausi Maki a tle radiong a fetša a dumetše gore ke tlatla lebaka kgolo e le gore lapa le la ga Mosomalene mathata prof gore a re ya kwele maloba o ka re ke ya mannyane jwale lapa le le hloka thušo e fela tše dintši di tla bolela ke bona beng ba tšona ka gore nto nngwe le nngwe e ga botse ge e bolela ko a itsebang ke monga yona jwale mo go tšere dikwele maloba go sane le tše dingwe go tšwa go lena ba berne le lena maloba tše le di lebetšeng mohlomongwe di sa tšwelelang ka botse nna ka di lebala go ne se ke nyako se bolela go ne se le nyakang go se eta se ke tlo kgopela thušo e golo ka sona koko be ke duma re thome ka mola go tšwa go meyogo Oh, sesi le go lle meyogo ngwanešu a re se aowa ngwanešu ape se rialo ka lebaka la gore re nyaka ditaba sesi ola le llang ka yena o tlile jale a re seke ra napang re etiša go tšea ke maikutlo magagešo moruti mokgwa metsi ngwanaka mokgwa metsi ya koko ma maikutlo a sa ile godimo go sesi e tšwa o re fa ditaba koko bana ba gago ke ba lapa la gago ke le o ka tšo o bolela tšela o ileng go bonya ka go di bolela kore go na le tabe e diregeleng o ka re ke go tla di-Christmas ga e dile ko tswa mabitleng o tšo ngwatha mmu
wa mokgekolo mmago tate kgaitsedi ya gago tee a o bea ka molagae mo go dulang ka re na why o kgoa mpotse kere why a bea mobu wa mabitla ka gare ga ntlo o phetša kgwedi na mobu wa kae ba re mobu o ya Bekesfort go bagaditšong ba koko o tlogile kua a tšhaba ba sa kwane le bagaditšong a tla ga mo lehlakaneng a lapha balwetse a dutse mo lehlakane a fepa bana ba gago le ditlogolale gona mo lehlakaneng jale mobu ole kone o dulang kgopiša gore na mobu o dira eng ka gare ga lapa phupo e dirang ka gare ga lapa ganyo ke bolela ke lejole maabane re mo founetse ka re abuti gape na re tswa ga moreini re tswa kwa ntshe kwa studio ka baka la motlhakwa ka lapeng a re leberekile ge le ile mo nna jale ke a podungwane ka gare maabane o ya podungwane kore a ke kgone o tse gore ke sefola nto lapo ke eng o tswile ntengwe a raonte mo ntoela ke ana ba o e ripa ga ba e ripa sepetlele ntoela e ne o dutla madi mpotse go thoma ka di-christmas go tla di-christmas a dutla madi la ganyo sa dutla madi jale ke re na ka be nako ngwe badimo ba kgopišegile ba mo go baditše a ke tsene jale nto ya mobokile yankhuša botlhoko a gona molato tabeng ya ntho ke tlo ya go yona dintho re bereka ka tsona koko kudu re bereka ka tsona dintho ya se se ka mokhoneng ngwaneshu nako ke ge re ka ile sa e ya tsamaya go diragalang ngwaneshu o walla molato ke eng ke tliša ka molesaeteng la sese se sa konkušitše bohloko o dirileng se se ne le motho a ntlhokomela mama na sa bereke se se sa la ragela motse ke yana nyakileng setene la mathomo nde la ragela ka nnete bana ba le ba kry-ileng ka kwa ntate ka kapa ke bana ba e le gore ba godišitše ke mama ka bontši ntle le monyane le bana ba ba leng toropong ba ba godiša ke nna le mama se se na phela mmerekong se se bana ba ba rile go gola se se a bona gore a re ntšhe ka molantlong ga a tlo re ntšha ka montlong se se o thomile a tshuma diaparo tšaka malome gore ke fela ke re ke tlhase ke taba gore koko o ne a tlile ke tla re ke thuding and then malome na le gona le sese ka o a leng Bekesfort and then sese ya ba motho a ntšhang diaparo ka moka a di tšhuma diaparo tšaka ga a tlo tšhuma diaparo tšeo ke tsamaile le ena ke ya toropong mo a dulang gona and then ka kry-a monna gage a ne le tšhomi ya gage ke Mazimbabwe ba le two sese ba tsamaela ko pele ena le monna gage ba ntsamaiša le abuto mong ko morago ene nna ka nako ke sa le ngwana ke na le boma 16 years akare ke tsamaya le abuto ene ke motho mogolo abuto le thoma mpotša ka dilo tša marato ke tla ke botša a mphe le pelo ra tsamaya mo e leng gore se ba rile sese ba kgaogana kwa morago ba kgaogana ba ola o ya morago sentše ba boele morago monnola le sebare saka then ke tsamaya le sese ke re sese gape motho o le gore yena wa nrata wa bona le nna ba šetse ke thomile go ralokanyana mara e seng thaloko yela a kwešiša then sese ke motho o leng gore ke ganne mothola ka mokgo go diragetšeng ka gone ke mo ganne sese ke go tloga ka boela morago gae sese ke a bona o ntšhitše morago ga a tsena kwa gae a tša diaparo tšaka ka moka a di tshuma ka moka ga tsona ba nrekela diaparo tše ntšhi kudu ditlatse tšaka ke tsona tše pedi le o mongwe o Bekesfort no ba ke sa tsebe gore a ka kgona go bolela le rena mo founung mara wa tsebe gore diaparo tsa le tšhumilo ka moka se se o tshumile diaparo gore wena o ganne tšhomi ya gage tšhomi ya monna tšhomi ya monna gage alright ya tswela pele and then ga se no tšhuma aparo tšela ka šala ka tše ke di apere mo mmeleng ke ge ka 17 ke tlo thoma ke ya dipolaseng ke hlatswe tša mmeleng tsona tšela šetse ke ya dimana kore ke phela bophelo bola ba go dimana diaparo then ka 17 years ka thoma ka ya dipolaseng ka bereka be go ne le hamba boengwe ya 7 starter ba re ke ga grader ne ke bereka ko ke tšea maupinyana ka dipakete mama ke tlhasaka ene na ka se di hlatlolo ko mogolong ka lebaka la ra kra se ra direka ke ena ene se se na re ga bolela re ke tša ka diaparo ke tša gaga ka lebaka la rena bereka o sepetse a boa sesi a tla re mo gona le mamare ke nyako re ke shakwale kwa gae
ka lebaka la gore no lo dula mo gonna mo toropong wa bona then se se a rekiša motse wa gae aka o ka re ba rekisitše 18,000 3 room se se a rela mama a re e le bošego re ko toropong gape ba šetse ba itse go rekiša lona tšatši leo a rela mama a re no mama o ka se kgone go robala le tšhalete e ntšhiso ka ntlong a e robale le rena ka kwa ka lebaka la gore ke ka mogare ga go ne le di-RDP go na le diapolo and lena le sa le ka mo mekhukhung mama a tšea tšhalete le a mo fa yona forogo ka masa ke ge go llabele mo gating ge re tsoga ke ga re surprise a itse go rekang koloi ka yona tšhalete eo ya leropi mama a re wa bolela a re tšhalete ka moka ke yaka ke nna ne ke bereka ande ne le yena a bereka ne re ka se mongangešie onkwešiša so go tlile ntse re dula ka ba pregnant ge ke ba pregnant se se ka thomo mmotsa gore se se motho o dulang le yena gape nka se bolele ka lebitso papa go bana ba gago o go nyetša go ntšhetša magadi ande motho o ka se dule le yena onkwešiša se se a re go sa nyako robala ka mo ntlong e one le monno onkwešiša tsa mo robala ko ntle ke robetse le mogekolo re robala ka mo fronteng a ke re bona RDP ga ba oketša ka mo pele then mo go ba le menyako ba ile sitting room a gona e re se ka re šia sesi o re ge o sa nyako robala le mang le monno go sa nyako robala le rena le monno le rena ka mo rufung e one gore go sa nyako robala le rena re leng ka moki ka lebaka la gore o nyake o gona itswa ema wena o gana go robala le bona sesi le mogalabo wa gage ba ya ka rumung ya bona wena o robala ka go ye nngwe a re mo go nna a re a ke re wena o bolela gore wena a o nyake a le nyake monno wa ka lebaka la gore nna ke ntšheditšwe magadi ge le sa nyako go robala ka mo plekeng e teng le nna le monno tsamayang le o robala ko ntle a thomo re swara gampe ka nnete a thomo re swara gampe ya ba motho e leng gore ka nnete re robala ka mo sitting room ka ko ntle a gona mafastere ba sa tšere menyako ba o beile so be re robala mo ntle a re latlhetse dikobo re robala ke go bolela tšetse le lengwe ba ga bo monna gage ba mazimbabwe bao ba tsena gona mo menyako ba ragata re robetse mo menyako a kere o sa le go bona motho a robetse mo lesutswane o sa mmone ba tla ba ragata mola napile ba re lega ka ditotši re robala ka mo ntle ka mo fronteng okay go lokile sesi a rela bana ba ba bereka di-night a rele bana ba gare ge lesole le se ka ba la sola dijo tše dintšhi le solele mama fela onkwešiša ka nako ke pregnant go tlišiwa dijo mo monyako ebile ba tswalela ka nako eo ke generation a go la e sa le ya bodineo re theeleditše le molodi wa generation a re bogele tšhifi le ga setse re robala mo ntle ra ba ra thotha ra ga cousin aka ra dula matšatšinyana mosadi o la modimo a re la bona gore mo ke dula le monna and then ke ntlwanyanenyane ke hirišitše ra re mo gore re go yena ra re emetse go gola go sa go diwa ka di-one ke ge re tlo shifta re ya gae re o dula gae mola yena a tlile a re sporofeto se re o le pregnant o ka se dule ka mo gae o ka se phele onkwešiša ke yena a re tšereng ka mogolo so ra ba ra boela morago onkwešiša sesi o tlile a ntshwara ga boima ka dilwanalwana tše ntšhi ke di tlhalose sesi o tloga mowe a tla tšatši le leng ke lwa le ngwana gage a ke re wa tsware a re fetane gole onkwešiša napile ke lwa le ngwanola ge ke lwa le ngwanola sesi o tla tsena mogare ga ka le ngwanola gore wena o ngwana papaka onkwešiša mola nna ke goletse ka gare ga matsogo a gage a ba ntlhokomela a ntirela nto nngwe le nngwe yeo ya gore papa ya ke ditsebe onkwešiša ke tlile ntwela e sa ntshwere boima gore nambile ke nambe ke nokele masesi gore sesi a nkwešiše o tlile a re ngwaga o mongwe a re mo go nna re ke kgopela pasa ke moneetse pasele o tse go reka fenitšhara ka mokana ga yone onkwešiša ge ke bolela go sane le mpete wa go hlatlagana wa dikhala tsona tšete ye yelo le green o kwa gae onkwešiša ke wa bana ba gage mara o rekile ka pasaka a reka ditlhogo a reka stofo sa touch ke ile ka ba ka make sure ya gore ba fenitšhara ba tlile ka ba botša gore nna ge e le gore le nagana gore dilo tše di tšereng ke nna ke kgopela re lebelešane ID ke yaka mara signature le house number a se tšaka ke tša sesi ene ba di diletše ka ga sesi onkwešiša okay go bile shapo batho ba le ba reka se tsamaye e seng moo re founela boso kwa mmerekong ba founela boso wa bona motho la a re no ge o kgona gala bitšang maphodisa motho ke gala sa patile gore yena le sesi ya gage ba kwane
ba tlo sharelana dilo tša rena and then wo o mo file pasa gore se sa tsena ka shopong ya rena a direng a kere o tsene ka payslip o ja pasa ka o tsena ka yone o nkwešiša nna nambile ke šala ke le ka gare ga mathata ke re le batho ba le kere ka bane le dula naibom ke kgopela re le tloge from monno ke o dula ZB ga gabo maro berekela naibom le office we naibom ke re kgopela le tsana mo ZB le mphounele ka bo 6 ke ge kholo e tsena ba re mo ZB ke re ge le mo ZB a ke tsore ke tla le director jwa mara tsana ka mo di taxing tša moletlana le ba botšiše gore seruleng ke kae batho ba le ba tlile ba goga ga ba tsena seruleng ke ge ba ema ba re no re bona taverneng o ba re ke the one ke re mo taverneng eo kgopela le lebelele mothonyana le motšo straight ga mosoma ga bo mammang ke kae ga bo mmaki ke kae then motho la botšiše ka nnete ba sobelele ga ba tsena ka gae ba kera sese a se gona dithoto tše loletse a dipaka bošego go rokwile mang a ke tsebe a kere then malome le yena ge ke mo founela malome re yena a nyaka o tshwara ke maphodisa a kere then sesi ge ke mo founela a tshware founu wa nkwešiša then ke tle ke bua gape ke founela cousin o mongwe wa ka wa tsantsabela cousin gape sesi mo ke utsere dilo tša batho and then sentse ba di late kgone ga ba ka go mara gore ba tlo ntshwara cousin a re no man dilo tše di letse di itla bošego mo di tlile mo nna ile nna ke di ntšhitše ke di beile mo lapeng ke tšhabile ka gae wa nkwešiša batho ba le ba tloge ba tsene ga bokgazi ba fitlha ba tšee dilo tšela ga ba tšea dilo tšela ba re no mo go nna ba re no dilo tše di a shota onkuši mara go sa shota selo tše di shotang ke bo di-tablete le mpeta ke tsore leng gape ke re mo go bona ke re no ke kgopela le dirwala ke re ke tšaka ba re ba ka seke ba re utsu tšena ke re ba ka seke ba re ke tšaka tšeang dilo tšeo ka moka le di tloše mo le tsamaye le tšone and then go fetile nako ge ke re ke tsena ka shopo ye nka se kgone o ibolela okay ge ke kena ka mo shopong eo ba re wena blacklisted ke boele molo go batho ba le kere ka lebaka la gore ke le thušitše dilo be di sa ja ke nna wa ile sang blacklistile na ba re no re tla bolela le poso o tla go blacklistula ka nnete ge letšatši le subela ke ge ba mphounela ba re no re go blacklistulotše o ka no o ya go reka go kgona o nkwešiša ke ge ke tlo ya mafela kgwedi ke ya go tlhola gore ka nnete go sona o nkwešiša sesi o nkwešiše bohloko go tlile after kore accident ya ka ye e ntlhagetšeng sesi o tlogile gona ko ga gage ko a tla ka nnete ka ya sepetlele ge ke le sepetlele sesi o tšea diaparo tšaka ke sa le sepetlele se tšo tsena sepetlele sesi o tšere seaparo sa ka ke tsore ke se sebeng ntane ke tle ke re ge ke boa sepetlele ke re mama ke nyaka ntho e so le swara goba mane se sa ga o itšere onkwešiša ka accident a ngwana sesi o buile a tša rokwa ka ene be e sa le ya mpša jwale eo ke yona ebile nkwešišeng botlhoko gore mos ke no ba ke kelema gore gabotse motho gabotse o ka ra a kwane le nna mama sesi o tšere rokwaka ngwana ge o tšere thaete yaka mara na ba e tšwa ZB ankere banong ba tlile ba sene lelo tša go tšhentšha mara e nkwešišeng botlhoko ke gore go thoma kua mathomong nna e ke le sepetlele yena o tšea selo ge ke ya sepetlele yena o tšea selo alright sesi a ka bolela a ka no bolela alright e re pele sesi a bolela ke nyako botšiša mo o sa gatelela taba gore sesi o ne banna ba babedi sesi o ne le banna ba babedi alright sesi te karabele tše ding re tla le tsona pele nka thoba ka e ba reng ke ne le banna ba babedi monnola ke papa go bana ba kwa mathoro a se monnaka ke papa go bana ba ge ba re ke tšea diaparo ke di tšea ke di fa monno mongwe a monno ena a ka dumela go apara diaparo tša motho o mongwe na a tšea gabotse a e kgonagale ene ebile le bana ba ka se dumele ntho ya gore nna ke tšea diaparo tša papa bona ke di fe monno mongwe dilo tše ka moka ke kgona go bona gore le tše ba di bolela a se di nnete a se tšona a se tšona ke boa gape ke tshwara ya pasa bere bone batho ba ba tsamaya ba diriša di-account a ba fetša go diriša di-account mola be re le ka moka le yena ngwana gešo re a dumelelana mola ke patetše mmereko wa fela go seno fela ba mfounele ba re dilo di kae ka gore a o gona mo
mo masakhane ka re e a ke gona ke ga SBTL be ke hlagola setene sa ngwanaka ka bašale ba tlo ntlhoka ka gae a ke dire so lebatila ka gae ke maratha ke tsere dilo tse ke nnete be ke tsere mpeto le ntho re dire so gannyane sese a re dire so ya o batamele mo gannyane batamela mo o ya be ke tsere dilo wa tseba ka mogona kwa rena e leng ennyane ne be ke nyaka re boleleng re feteng so dilo tse ke tsere ka dišago khazi ka mmotsa kare ke tlo sepela ke a leboa kgomo and ka ga ya go ne a go safe ka gore ba ka no thuba mola mabatela ke maratha le no isa le maratha a senke ke tšhaba ka dilo tseno ene le gona nke be ke di tlogele ko morago ne ntse ba nyaka plasma ya ka le batho ke sepetše ba nyaka go e tšea ka gang le bona ba tseba so ka shifta dilo tsela mara ba tla ba di tšea ka ba botsa kare a ke re la bona le tšere dilo tša nna ka moka ba re go a šala ona mpeto wa bolelang ka ona ga e be le gore ke nnete mpetola ke sa ne kgatlhego le ona wa ke sa tlhetle le ona mo ke yang gona ene ke boa gape ke bušeletša ye ya diaparo a se ka di tshuma ko be ke dula gona diaparo tše ke di tšere ka ge e le gore ngwana mma wa ntelela o ba nroga ke ne ngwana ešo wa ntšhalang morago ka ge e le gore wole ba nyalwa nna ke le lefetwa a mpotsa ge e le gore basadi ba nyalwa ntate ka kapa ke moditše re fihla ka gae a re basadi ba nyalwa wena o tlohlo bo ya melao ya go seresela ene popi ba nroga le nno wa tseba gore le ke a motšhaba because of ka mo ganong ka mo o filwe nna polelwa ke e kgone sa ka ke go ngala ke a sepela ke nto ba santse ba e tseba nna kore a ke tsebe gore dile ke reng ke phoso because of nna ke ra ke ne matla ena o ne matla mantši popi wa e roga sese ya go wena a ke tsebe gore nka moroga be ke ne le 16 na be ke ne le 16 and then why wena o netefatša gore sese o ne banna ba babedi sese ya re o ne monno mo teng dihlatse šitše di kae šitše dihlatse di a ba tseba bagonyana ba bona ba babedi koko ka gore wena bo enwa cold drink le seseng sa gare mo gongwe wena o ka re botša nnete wena koko o tseba eng a ke re le nyaka thušo re nyaka nnete rena wa sa re ke o boleša kore ga dikolo di tsalela o wa ka ngwana o ya kua and nako le ga go le mediro re ya gona ku go mokgonyane mogolo o šalamo that's why o ne mokgonyane mogolo le o monnyane ya re ke le sware molomo stane ke saka ke sa bana baka agreement ya ka le monnola a nyakonyela mosadi a gaga ka no tswa a tsamaya tlogela stane saka la nkwa gore ke re ke stane saka ke sokotse le sona a ntlogela o dula le mosadi a sogole go hloka menwana ka gore a ga stane sela ka ngwana ka bobedi ke le motswetši mama ba motšea a springs le ena e kgone mola go le soe a gone bothata ge ke tloga mo gane jwale e ke ya gona ko a ke go steneng sela ba bolelang ka sona fela ke ne morodi o mogolo o ka lapeng la gage le gane jwale le maloba ke buile ke etswa go yena e le motswetši la nkwešiša so as long as nna ke rwala pekana ke etswa bana ba lebeletse gore ke ya kae a gone mo nka yang ke ya gona koo ba re go ile go ba le nako ngwe banna ba ba ile batla ile ba babedi ba tloga ba tsena ka motseng le boletša ke re tabe o maloba a o ka di aloga ke mo ke boneng go rago di aloga tšama tše bothaba thabang le lego a ke re privilege bone le ngwana le yena monnyane brili ntate morena nka e araba go bolola bana ba monna ke santse ke mo ganetse gore a tlo bona bana ba gage ke tse bana ba ba alogela ka lapeng laka a se la monnole le la kua ke la mang ke laka ke stene saka o ne malapa mabedi ga ebe ke nyaka stene se lankwa ke nyakile stene monna a ge e le gore ba ntšhitela ka ngwannyane o leng gore ke le botša ka yena gane jwane wa Elesras a šala dirumong ka thuba ntlo legoa ka gore ke kgone o kira masenke ka aga mokhukhu ko ka hira batho ka aga mokhukhu family ya ka ba re ya magweng ka moka be ba itla go nna le bona e be re magweng be ba tsebisha ke nna poleke
ke bua gape monnola ga ke moretse gore re ibolotsa bana ke mo thibela se ka tla bona bana ba gage ba aloga ba babedi jwale ga e tla mo o kry-ile go no monna ka mo monnola ba se gona be ke le motswetši ba le mmerekong ee ba le mmerekong o ba le mmerekong and nna ntwe ke e tsebang gore ntwe e ntlišitše mo ke motho mo yena monno ba bolelang ka yena a ke tšhabe go e bolela o a ba monyaki a ba monyaki o dulang le ena o ke dulang le yena a ba monyaki le mama be ke sa mmotsa mosegare a nne le ntate ka kapa ke re mo solution ntwe e le išitšeng kua ke one and ke tlo e amogela mara ge e le go mo tlogela gona nka se mo tlogele ka baka la gore ke mogolo ke le so ke mmago bana ke nne ke kwa bana ke tlo tsamaya ke dula le banna ba ka moka mo South Africa aowa ke santse tseba ntwe ke e nyakang koko ga botse bothata bo bogolo bo napang bo le ria gore lena le sesi le seke la kwana keng se se a botse ba go rata koko le sesi go ba lebeletše mone nna ke nyako le go tša nnete ra mo rata o mama o feitše go ba motswadi o feitše yeah because mama le yona ke a e gatelela mama a zanka a re tseya a re bea tseleng or mama a sanka a re ge ngwana a široga a re wa ba fa wa bona gore ntho e dirang e wrong batho ba ke bosesi yago re seke ra re koko so nna ke fele ke blame le mama mo go mo ka yona tabe gore go se kwane ga rena o tšea le site aowa o tšea le site mama ka gore o kgone go o kwana le popi fela emampele koko ma a ke re be go bolela popi o khomotse a ke ra ke kwa gare ke tšea lesae o no gomola a tlhalosa a fetša o tlo kry-a chance ya gore o gane tšeo di ganang o dumele tšeo di dumelang okay obele ke ka mokgwa ke bolelang ke re o tšea lesaete gobane re tšo bolotša ngwana ka tšhabela komeng maraga ngwaga go feta ka ba tlhalosetša mama ke nyako tliša ngwana a tlo alogela ka gae ka re mo be ke dula gona ke ga mmangwanaka be e se ka gaka ke ga mmangwanaka ke katile RDP okay mama le yena re nna le yena ra kwana ke founele wa ntšhala morago re ba bararo wena kage ngwana o tšhabetše komeng a wa balala ba discussa le monna ba re go santse go ye o mogolwanyana ngwannyana a kwana le monnola ba bannyane ba ba kwata monna re no a ba tsamaye ka moka ka re ba tlile so o bona o no ba hlatlamiša ka speed yena o la lengkwa so ebile nna be ke ba bitša matri ninja nambile ka re aowa gona ga ile gore ba re ba etla a gone bothata ke tla ya go yela ka madibeng ka nnete bana ba lekile le bona ka madibeng ga ke bo ka founela mama bana ba ile komeng so nna le wena re tlo dira sore and then bana ba tla dira ntho ngwe le ngwe nna le ngwana gešo re tlatla re direla mo seabuso alright wa gešo a re ntša ke tse gore bona ba ekwanetše jwang ba re drop santse re tloge re ye kae ba tima difounu ka ba ka dira ka private ya tsena a re guys ke kgopela gore le sekahlo le le sa founela mo founung yaka e le mang e le popi ya ene founu e ke a eng le founu le rekele mmalena founu le kgone go bolela le ena mama ra wa nna nka se kgone gore letle le dire le bana ba lena a re founu ke ya eng o ra ya eng nka no hlalosa e solang ka e sa roa awa ke lehlapa popi ke ya eng founu no wa bona lehlapa wa bona batho ba ke bosesi ba ka ba le ba babedi wa nkuši sesi le ge a nkušitše bohloko go nyo le go tleng ga ka mo wa nkušiša ke tlile go mswarela ke rela re founu ke ya eng no ka mokgwa a bolelang ka ona re ke e hlalosetse no e hlalose o rile founu ke ya bofebe baka ke zola ka yona guys so ke kgopela gore le founele le botse mma lena le mo rekele founu ene mama re ga tlo bua gore na re bolela le ena a re aowa nka se kgone gore le alošetse bana ka mo ka kgopela mmangwane a re nna ke mmangwane ya go ke sa le mmago a lošetša bana ka moo ola transport ya go iša bana Beresford ba se kgone petrole e tura ba jile ke koma bana ba bararo ka re okay a re kwane ngwana mma ra reka dilo ka moka
bommane ba nthega ga e be e le gore mama ba le nneteng nke ba tethwele a re re gona ke o bona bana ba ngwanaka a sankanyaka le go ya go bona bana ba ngwana gage wa mathomo wa ntšhala morago wa mathomo ya a etswa komeng go tšile nna le ngwana mmamogolo ra go tethwala le malomešo ra ya rao ga loša ngwanong ena ba boditša re nna ke re ke le romeleng tšhelete and then le kgone o dirang go tlako ke be ke le bušetše ba re bona jotso a bona e tlo utswiwe a re mama a go tle wena o nnoši opi a šale a hlokometše bana le jotso alright wa tseba magagesho ke a e kwa taba lena ne mara ke nyaka gore taba re e lokišeng ga botse number 1 o nyetšo ga kae a sanka ka nyalwa nna batho ba ba gomile le magadi ntate moremi ba ganetša ke mang gore tate o ba sa phela e nkuša bohloko ba fele ba re nna ke nyetšwe ba nthibelela ditsela a se ka nyalwa ba tšikile le magadi ngwana gešo wa ntšhala morago ba etswa komelo wa mmamogolo le majwala monno ba bereka ka bottle store o monno ba nyako ntšha magadi ka dialoga ya e nambile ya ba e feletše gona moo ba mpitša gore ke nna le confere confere yes e le mang a re o le confere ba ga bo monno ke e ra goreng confere ke tšwa kgole alright ya so nna ke nyako tseba mo ke nyaka re boleleng malome ka kapa re ba eletša sesi o bile le banna ba babedi o ne motse ke kae ke northwest gore ke kae ke gauteng ke gauteng o ne motse mo gae monno le yena a nyala gore a re monno yena no o na le motho monno jale wena o tlo go nyala jwang wena aowa ke re nna ke ne monno ke dulang nae ke ne bana le ena o ena gape omphile bana babedi ba mathomo and then o ne bana ba ba kae after 4 ke le 6 ya bana le o o nkreile ka o wa boraro a nkgodišetša ena wa go tšwa ntle a nkgodišetša o go fitlhelela ebile ba mosadi a mpha mošimane a mpha ngwannyana a mpha ngwannyana mara yena lerato wa le kgotsofalela ga o bone phoso ebile a ke bone phosofelo ga e le gore go ne bothata ke ne nnetsa gore o tlo mpotša nnete ke no reela gore lerato le gona le tlapa ga ga ke e tsebe alright so ko go kwa ga botse sese nna ke nyaka o lokiša ntwa ya lena ya malapa gago ke tlo go beela yona ga botse so bana ba gago ba bangwe ba dula ga bopapa go bona ola ba bangwe ba dula ga bopapa go bona ba ba le ba dula seteneng sa ka sa Hammanskraal ene go dula mošimana le wane ka re ke yena o mogolo ba bangwe ba dula kae ene o moteo wa ngwannyana o dula Hammanskraal Belabele o ne ngwana le o ne bana ba babedi le monno o a mo fileng bana ba babedi ke šetše le setlogolo sa mathomo se ke se godišitšeng a se papa go bana bao mara sesi jalo ka ge o le mogolo ka gae o a bona gore lapa le la geno le ba le bothata lebelela wena o ne malapa a mabedi go malapa a mabedi ya go ne monno wa go nyetšile mma go thuthile ga sebele papa go mmago a ke sa bolela gore o thuthile ga kae wena lebelela o ne malapa a mabedi ene go malapa a mabedi a re bolela ka malapa e leng gore malapa a ka moka a sebe wa nyalwa gore ene o ka se re o le mosadi wa phatlalantšha bana ba gago bana ba swanetše ba dule le wena ge e le gore o palelane le papa go ba le ga e be lapa la gago ka moka ka mogo o a dirang ka gona bana ba bang moo ba tlo palela ko go etela ba ka lebaka la ge ba tseba ba papa go bona e le mammang ke le sware molomo lapa lela ke la ngwanaka o le file ngwana alright o dutse le makoti aka ke bolela so o na le dine le gantwa le ke bolela so o na le makoti aka le bana ba gaga o nyetse yena o nyetse lenyalo la gagwe le diretse kae go tswa bo mama ba tso montšhetša magadi koko le tso montšhetša magadi kae matete ke nyako tseba re magadi ya ngwana ga e tswa ya gaga bo mosadi a tswela le lapeng le lefe a tswela gona ga eno ye ga eno moro ke tlo le botša so le ka ntša a sa tswa ka gaka a tswile kae magadi re no dira modiro a re ke modiro magadi a tswile a etswa a ya go wa kopana ka ga bo mama a kere ba go abadiwa tšhelete eo gona koo ya tloga e le kaku
ya ga bo mosadi a bo ngwana mama ba sene le stand black ene nna ke ba boditse kare wa re sa lokiše ka mo ga mme magadi a kgona tswela ka mo gae ba re ka mo gae go ne melaba jwale magadi a botse a tswela kae lapa leo le ntšhitšeng magadi le kae gone bana ke amaskara amen belabele he bana lapa leo le šetse le mang gone bana a ke ile ka le rekiša ngwanaka bolela nnete be ke na le monno ga etse diake le moga tša malong le nthetše la re ngwana leno mpitše la re mama dira jala ka dira jala aga namile go ba go fetse o dira jala thabang a re koko ka moswane re a sepela ra motetema re o feta re bitše ba ga mosoma magophong re tšo tšea moga tša segana ko ngwana go lolo aga ra tsama le eno ene ra lebantšha motete ke sa bolela ra lebantšha mabololo fitlha mabololo o ntšhitše tšhelete bara a ya felela a tlogara a o ntšheng kgorbostala ke ge re goga a se ke re tšea magadi ra a bega ngwanaka o magadi a lena botse a tswileng mabololo ee ke nte nna dilo tše ntšhi di dirilwe ka lebelo lankwa di dirilwe ka lebelo ene a ke tsebe banong nna ba gaekile ke gongwe ga e kakakala re be mara koko gape lena le ba bagolo a le a swanela go dumela bana ba dira diphoso le di bona mmagwena ka gore go mmele a ke le botseng mo o ra re ge ngwana nkane gore batswadi ke a nyala ba re o right a gone molato taba tša gore di ko ka tsamaya le lena ka fitlha mo motsi ya molo ka ntšha tšhelete ka ra rieng le yeng go nyala le ra re le ka dumela ke re nyetse setsotsi le nyetse setsotsi ya ke setsotsi sela ka kala re o la moga tša segana ke motho o mogolene ke moporofeta re go nna re mo re yago re o nyalela a tlentša tša mmago ngwanyano mangwanyana a sa nyalwa ka nete ge re nyala mola ba ga bongwanyano ba bo mosadi ba bo makoti ke ge ba le gona namile gore o kgwe mogadi bo re aowa gante e reng letletše ka moka ba re gape sogana le lenyala re tšea dikgomokane ngwana a rena a sa nyala mmago ngwanyano motetema nna tšewa ke ditsebe koko wena o hlabile nna sankanyala ke motho sankakanyala ke motho go ra gore gone jwale koko ge o nyadiša setlogolo santse se o nyalela kae o santse o nyalela o tla nyalela ka gaka ke tla reng lapa la gago le ka senyadiši wena o se wa nyala nna ke nyadišitše ena ngwanyano a lenkwe ke mo nyadišitše ya ke phošo lapa la gago le ka senyadiši wena o se wa nyala ngwana ga a nyaka go nyalwa ka gago bo o santse o motšeo mo iše ga geno lapeng la batswadi ba gago ke tla reng ngwaneso nna ke mo nyadišitše o ntshedibela ka sehlola ga e ya bogadi ke robetše fase mo monyako a ntshela ka re tsamaya ngwana ko o tla dula ke tla re o rileng o ntshedibela ka sehlola ke tla reng ka nakanyela ke motho mara koko ba bagolo be ba le kae ba bagolo be ba le gona mare mme ba sa tše tlhokofala mama o dirile marriage certificate o se dirile le ma le mogala ba gago a ke tlo šala ke mo tšeiša pasa nna ka pasa yaka ke ga o no a sole marriage certificate seo ema pele sese wena o tšeišitše mmago pasa gabotse wena o tšeišitše ke mang pasa nna ke tšeišitše ka baka la nako la di-vote ba tsama ba tšeela ba dira batho mo dipolaseng be ke bereka dipolaseng ka ba lelela ande lekgwa le santse le direng le nregistara ke ge ba tlo tsama ba re lekgwa la gago le tlo go tlaletše nthoeng ge e beng ke be ke ile ka baisa monnola ke yena ba re ke tšee ka pasa ya gage nke be gantšole ke bitša ka pasa sefane se sengwe ke gakanegile ka ganelela faneng ya bomme monna ga go ne pasa ka mo papa go bana ba ka wa mathomo a gapeletša gore ke tšee ka fane ya gage ka gana ke tlo gapeletša gore ke tšee kang ba ntlaletša form lekgowa makgwa ba tlaletša batho diform ba ntlaletša formo a saena ka napa ka kira pasa ka 94 le ne mathata a mantši ande malome ka kapasolang ka ba sa lokiši ba ka se koko mo go bana ba gago le wena go thwasitše mang ke nna ntane wa gorogela kae ke goretse ga mma lapa la mmago le kae gone jale le seruleng ke ka mo o gorogetšeng ka ke gone gorogetše ka ntse le ka kgomo le dipudi jale gabe go ba gaganwa ntwa ka mo lelapeng dingaka ba tšentšhi ba nraka ka o nyaka stene mo 7 starter o rakile ke mang ke kgaetsedi ya ka monyane wa go tlhokofala
le mesadi ya gago wa mobenta wa ngaka ba go rekela eng ba rena ke tšea balwetse ba bantši o bo phekola bediwa line be go bula ke ntse e ditemagolola sebetlankwana ya tswele napile magolela sebetlang kwana ko emi kae gane taba tšaka ke tše thata ke be ke sa botšaka kapa ke re taba tšaka ke tše thata ka baka la gore ke ile ka dula le tata go ngwano ke bona gore ke nnoši ke sa le moswa aga e namile ke mokana ka aga motse ka ge ke rakile ka aga motse ka reka masenke ka baka ka tsona dipheko tše tša bagalane batho bale motho o le gore nna ke mo rekele marogo ke a mo rekela le dietana aga ke o thega motse ke tsamaya le ena motho o la go ya tla molapele gore mphe tšhelete ke a gana o ya ka molabagala o wena ba mmona ya ka molabagala ba o tšhela motsoko o tšea tšhelete o tšhela motsoko o tšea tšhelete ke ra go tlhongšileng ka mo ya shota a fetša gore ke nna a fetša gore ko tša boma 500 wa sepele o reka majwala nama ke moka ba nkhirela ditsotsi nkhiretše ditsotsi ka tšhaba be ke ne ngwana ba nyentšha ngwana mathomo ankira ditsotsi tša estress ka tšhaba 7 stata ke tšhaba mola ge ke thoma ke re motsengong ba re ke ga maimela ka tšhabela ka ntse le ngwana wa ka kokele leseana la 2 months ga ke fitlha ka re maimela tsama ka kua gaufi le gaka tsene ka moga mampuru o ko gore na batho ba le ba re bona re o molatlha ditšhošaneng ka mamone re o ja ke ditšhošane re o mmolaya le ngwananyane wa gaga le setlogolwana se aga maimela tla mpotsa re gape le batho ba re ba tlo go bola ka tšhabela ka motseng o mongwe ka robala mo ka masa ka re ko o bule ka kgwetse kere o kgetše ketane mo mokhukuile bona ba khela ka bona mo fase batho ba le namile ke mokana a bona makangala ka gae ke fitlha gae a se ka fetša lebeke nne ke kwashile ba ba tšere meropa dikota e ke ne meropa dikota kore le ya ditoronto re ke le natso ko ntengwe le ngwe dipheko ba tša ba latlhetse ka nokeng mateana dilo tše ka moka kore matsankira dilo tše ka moka tša bandago koko ba tšere pheko tša gago ba di latlhetse ka ka nokeng di latlhetse ke mang di latlhetse ke bona bawe ba di latlhetse ka nokeng sese ke lena le latlhileng dipheko aowa se bona ke bona ba ga bongwano wa kao ba di latlhetse ka nokeng mara koko le ya bona gore lena lene bothata ba gore le le basadi le age metse gomme le tšee banna le banokele ka mogare re tla re a se yona gape bona e rile ko wena gontswa le monnola o tšere dipheko tša gago tša badimo o tšo di latlha ka nokeng gontswa le ke sesi le yena o agile motse le yena o ne le banna ka motseng ge ke tla remmara tate mogolo mosadi ya tate mogolo o kae a o hlokofetse mmago bana ba gago mara ba sala montšhetša fela tapolokopo mara koko a re boele mo tabeng ya gago monna o tšere kae maatla gore a ba tšee dilo tša gago tša badimo a ye go di latlha o retse ke mmage a re di tla kopana le mosomahuile ka tubatse ga gago ka nako di latlhwa bo o le gona sese e ba le gona mara ile ge ba di latlha ka re tše ke tšešo ke di phaseditše o ga o di rwala ka vene sa ka fetša beke a sobelela badimo ba mokgama po kgamile ke ba gago tsitšela ga di bua gape ba tlo collecta tšhelete gore gape motho wa gago a re mokere se rammola re fe tšhelete re senya petrol a ba re ga mohlanka ba re ba wele ka koloi a bona le gantse le motse wa ka nka go bitse ka re a re 7 start a o dule motho totale ene a se ke ko thega ka eng a o dule motho awa koko a go kgonagale gore o ka thega metse ya batho wa palela ko go thega wa gago le ngaka ke ra gona ke re a o dule motho le gantjwa pheko tše o di beileng ka kua ke tše šoro a tswana nto e ile yang kwatiša gore pheko ba reng ke senamane yona kore di ampapiša pelo ka re ke tšea kgole o sešitše ka senamane ba role tsona pheko tše ka moka ditlhare ka moka ba tšo latlhela gape bele lephante o bona ka mo so ke go tletše ditlhare di latlhile no wa bona koko monna go mo tšea seathwa sa o mo iša goa go bereka metse ya batho o fetša bona dilo tše dintšhi mo bongakeng ba gago and then wa mmona gore ga a sa ba le poifo ya gore le mo la beileng tšhelete goreng go tseba badimo o no iša letsogo a boa re ke ngwana ga botse gore a re bosesiba ba babedi ba gore balwe batho ba sa le ba ilwa gale gobane wo sesi o bonala o ka re papa go ola o tlaišitšeo ba go swara ga botse papa go ola o ba re wa gopela kgale go sene di-tv be re bogela di-tv re patela di-5 bob go lebane le ka gaeso ke ba gopela ba le ba patetšeng rena re tlo dula ka mo moraga bona
ba ile ko pele re nametse ditulo re lebelela bo lesilo ge ke bua ka gae ke tlo sephaka ke tlo betha gore ke bethile gore ke be ke tlogele sekolo ke ye go berekela bona ke berekele be ke bitsa daddy be ke morata monno cause o ba re fa lerato daddy a mpethe a kere ke a bolela tlhakantšhelo la ntšhala morago mama ba ka se remelele ke nto ilang ya nkuša bohloko wa mama ke nto ilang nkuša bohloko ka ba ka nnamela lori ka ya divarambata be ke itla go sa tsene majwala le ba reng ke ditšhikoto ke mo rekela ona ke tseba gore o tsuba zolo ke reka aram ke reka le ditšhikoto box ke tliša bogobe ka gae then fela go fetse o reka tšhikoto a se mo botlo o papatliwa gona ke rapesetša gore ke kgone o dula ka gae ke tseba gore ba ntlhakiša mama la tseba ke ba le bothata mma go rena ma ke ba le problem ka wena ke kgopetse gore ge se a bolela o se kwa mo tsena ganong ka gore e ba o ka re wa mo distepa gore gone tše dingwe a tshwanela go di bolela ge o bolela ba homola bana ba so ke kgopela re le wena ge ba bolela le wena o humole ka gore o wa mo tsena o a tsena ene e ba o ka re gone dilo tše o sa nyakeng gore di tswelele mona nna dilo tše re di nyaka ke nnete nna ke nyaka go bolela le sesi ke kgone go šutelela malome ka kapa sesi ge o lebeletše bophelo ba ka mo gae o bona bo le right a bo right ge o lebeletše bophelo ba gago o bona bo le right a bo right ge o lebeletše bophelo ba sesuo la molangwaneni wa mafelo o reng papage go tla išitšo mmona le right no gabotse wena le sesuo la lehlwai le legolo le lenapang le ba gona mo gare ga lena ke eng nna a senke go a bakiwa molekane mo go lena ai a ke gopole so sesi a senke la baka selo a zanga ra ba ka selo a re nna ngwana wa gešo ba re ga a kry-a motho ba mpotšiša a re sese o shapona ke re ka gore nna ke dutšemo ke tseba batho ba mo ke re ba sa tsenele fela ene o ba sa dule le batho ba dulang gona mo la plekeng eng ba etswa yena o lla ka re wena o dula le matswantle yena a senka dula le ona a ke botsebe le mo a senke wa dula le bona wena alright so wena se se gabotse go o lebeletše wena le sesi ya go sebakwa se segolo keng e dutša e batametše o tlo go te kwa mo la tseba banna taba tša lena e sa le tšentšhi maloba ke kwele le bolela le tše dingwe le re gonne mekoko e mengwe ya lemakatša kua gapha madi mare lena nako ya sepela gape a re ye okay ae go e bone ke nna ko sekgweng then sa se gare nna ke mo neetse pasa yaka wa mmakata ke boela morago ene ke tlotla le tsona gabotse ga re ke mo neetse pasa yaka o mmakatša kudu batho bao ba tlile ba tsamaya ka mo gare ga meetse sa le wa bona le January go tsamaye batho ba le ba swere di-pamphlet wa di bona so batho ba o bona ke ba bona o ko ke re le yena monno a tlileng le bona basadi ba le ba shop ke ile ka mo director le bona basadi bale o la ishulutsi ke le gona ga ba ka lebogiša ngwana mma ka re ao sesi o berekile lo tse botse so wa go shisha ya be le gore ka nako e leng gore batho ba le ba tsena ke ka nako le gore sesi o gona go beng ke be go saenne nna mola a o nke be dilo ba re ke jaka nke be le go mohlomong sa le tronkong mara jale house number ya ba ya gage signature ya ba ya gage pasa ya ba yaka so azange re kwane ka pasa azange re kwane ye ya pasa re kgopelle ntshwarelo se se o re a senke le kwana ye kgopelle tshwarelo re feteleng go ye nngwe ona go kwana gore kwana mara go ne bothata ke ra ye ya pasa re feteng ye ya pasa banna gonjwa re bolela dilo tša gonjwa le direlane di-protection order why le direlane di-protection order se se gore ke mo direle protection order o tlogile kuo a ya seruleng a ka ga ya seruleng a tlaga ka tla le mama ebile a re tla le mponeng wa nkwešiša ga wa raya ra mo etela be šetse bona batho ba le ba shopo ba tšere dilo tša bona wa bona gore ke ne le pelo e botse moraka ya ka ya go mo etela seruleng
ge ke tsena kwa ke tsena ebile setse a dula ka ga bo mama a ne le stene sa gage se ba se gora a kere se se o dutse mola gae a bo go le monate wa nkwešiša sesi ka re sesi ke kgopela gore mo re nyake stene ka lebaka la gore ka dinyo stene tša serileng tšela di yang metlhareng ka re mola plekela ke e golone ke e botse ke kgopela gore at least ke nyake stene gona somewhere mo gausi ngwana mmara ga bolela re no ge re dula gausi ga re tlo re ka se gopolane ke kgopela re be distance ka nyakana le ngwana mongwe wa malomaka ka re no ke nyakotla ba re ke mama Tonya ngwana le wa malomaka ore thipile ke mang ngwana la re tu ka ditene wa kwešiša ka kgomola ka re tu ke ge ke tlo kry-a auso mongwe o ka kwa pekenene ka founela ausola ka mmotsa gore ke nyaka stene a re ditane mara ga di sa le gona mo mara eno ba tša batho ebile ke tše pedi tše nna ke di tsebang ke tla ke botša ngwana mma gape go ne le stene se ke se kry-ile mara ebile ba re ke tše pedi mara a re ke mo kae ke re ke magana go ušwa ke dutse tšatši leng ke re mama e re ke founela ausola ge ke founela ausola gore ke ne le se sa gago šwena o ne le sese ga seno se se a tsamaya ausola boa mo go nna gore gape se sa go nyaka stene gona mongwe jwale ke tse gore ke mofe se se feng mo gare ga tsona tšela ene nke be wena o tlile bo o tlo kgetha onkwešiša ao sese ka lebaka la gore o rile ena a nyako ba gausi le rena o diragalang re mo tlogele sese re tsene mo go se sengwe se e leng gore yena o kgethile sa gage setse kore o kitimile ka speed na se tswa re ba le tšhalete yena o kitimile ka speed ebile o thakile stene rena ra tsamaya re tsena mo steneng se se sengwe seo tšatši le leng ke no kwa bana ba re mamogolo tšhule ka mokgwa re sene le pelo e botse e mpe ebile re a mogoriša lona letšatši lona leo a tlile le ena monna wa gage le bana ene a sa re founela re no ya re go mogoriša go ba monate a wa ra tswela pele se se o tla re tšatši le lengwe a re ke re mo ke nyako shifta cause ke ka tlase ka kua tlase mola magana go shwa kwa tlase o ka re o ya ka pekenene go ne le metlhare megolo fosho le e bona ka re no man nna pleke a ke rate mo re tswang gona be go ne kore be re le di-neighbor tša go kgotlhagana jwale ka kua ditane tša gona di apogile le toilete tša gona di gole and nna ka e tlwaela pleke so ya lesusi so nna ka se tlwaele onkwešiša napile nna ke botša mama se se o re noma wena ga botse ke eng ka wena e ge o ka re o sa dutse o kry-ile tšhalete yona e ya gago ya rafo reng e tlotla and then ya be e tswile wa bona batho ba etla bošego ba tla ba go bofa and then ba go tšela tšhalete o ka reng onkwešiša ke thomo freezer di sa tloga ba patlame mo mpeteng mama ba dutse mo fase nna ne ke ile ka gagage ka nako eo onkwešiša and then ke thomo gore sese o reng yara aowa ke a bapala onkwešiša ntwela ya napa ya ndula ka thomo go tlela ke tlhaloganya ya ka mokgwa ile gore o abusitše ka gona go thomo go bua ntwela ya gore no man ngwana mma o tlo ntira ntwe ke a e bolelang o ko mma tlogile gae kua seruleng kgole so a tla moki onkwešiša ge re dutse ke a bona o thomo o bona gore no man tšhalete la etle onkwešiša motholo ko go thota o ya 7 start gore ke tle ke re o thuthile gantši o ya 7 start ga a tsena kua 7 start a ke tse gore o robetse matšatši a makae o tlogela mokhukho la 7 start o boa gape moke enene bana ba tsena sekolong o tsentšha bana sekolo o a boa a kere bana ba šetse ba etswa seruleng ba setša ba ntšhitše serule a ba tlišitše mo magana go bušwa o tšea bana bale re sa re sesi shu o 7 start nna ke tseba ile 7 start sesi a sa le 7 start o nyekile pleke kae tsantsabela bana ebile ba tsena sekolo tsantsabela mo ge ke bolela soke ga re metse mebedi motho o ne metse o ne metsemeka Popi emapele prof wa tseba gore nako rena ya tsamaya a ne ya tsamaya wa tseba gore prof o botsišitše potsišo ee for sure o šetse o hlalositše 10 minutes ka moka mo e leng gore karabo ya gago e be nyaka 2 minutes fela gore wena o dirile protection order ka baka la gore sesi o ikwagetše o kare wa moseaseya gore sesi ge tšhelete e tswa a ka tla mo hirela batho go ya ka polelo ya sesi and then the reason why ya dirile protection order o e dirile gore o e diretše gore le ge go ka diragala then go tle go tsebagale gore sesi o boletše ka yona before go ra gore a ka no bane le seabe so tše tša ditene prof o be a se a botšiša potšo tša ditene Okay. mara šetse o tsotše ka botsantsabela o buile ka pekenene o buetše kae magagešo o ka gopela o hlalosa ga go bjang
a re direng sone okay nako ke nyane a re direng so ka gore ke gale re bolela mara go bolela nnete dilo tse dintšhi tse re di boletseng go ya ka nna di ne mogola Popi wena ba re ko wena mang Ausmaki nako e o ile kua ga bo monna ga go kua Zimbabwe o diregileng ye o ileng go bua kua wa e botsa mmago ao nna ba no fihla ba nthabela go swana le batho ba bangwe e le gore monna o na le 8 years a ba sa ye gae ge ke kopana le ena ba re gorogetse kae ga rangwane age re gorogela ga rangwane age motse bo sa le kua pijana a re ka mo ke ga rangwane ra gorogela moo a wa go hloka bothati ba phone ba ya ka mo motseng ba re ngwana o tlile ba mmage le papage ba re aowa motho o ba re o kgwile gale a sa phela sala a go bala South Africa akere a wa fela o le mo a ile a ba tsena ba mo kiri ebile ba mo phuphola ba re wena wa dula nako e kaka o sa tle gae bothata ke eng a re be ke berekela kae lindele tšhelete ya sebe gona ka bua gape ka tsamaya ka o berekela belabele ke mo ke beng ke leng gona ke gona mo ke kry-ileng mosadi ke se ke nna ke ileng ke se tsebang mara ile ge ditla morago mama mpotsa ge e le gore nna ba re ba nkepetse moletse ba ntlhabela dikgomo ba mpereka ka mogo ba mperekang a ke se tsebe ebile a sa ba ntirela ntweo o ka re koko maloba o boletse gore tabe o ifile ko wena aowa koko nke o e hlalose gore o go boditse yona neng e re ko go botse o ile wa re kua ba ile ba epa molete kore ke bola ntong boditseng ba epa molete ba go apesha tikotšhou ba go tsenya ka gare ga molete ola go atla motho a go rapelela mola go rapelela tšiki motho le go kgiretla jela ka tau a wa rialo le nko le nkwešiše a sa nka ka le botsa taba mohuto mama ebile nka se lala ke sa tšhoa ke sorry a ke rate ene gona nna ke le mosadi mo ka nka dumela gore motho a nkepele lebitla ke mo lebeletše so wena go dula le monna o dulang le ena ga gabo ba tse ba tlhokofetse ke ra ka nakwela gale 8 years a seng ka ye gae gane jalo o gone wa phela ke ra gore o dutse nako e tele latile o tlogile kua a etswa le ga ga boankere a etla mmerekong ba tšea ke menate ya ka mo gae a tšea 8 years a sa ye gae ee ba tšea ke menate ya ka mo ga ba bangwe ba boela morago a se boele gae and then mo 8 yearseng ntho e dirileng gore ba nagane gore o tlhokofetse ke eng ka baka la gore go nwela ke fe motlhala kere ge nka tsamaya le profora ya Johannesburg and then profo a boa gae nna ka seboe ke sure gore ba gešo ba swantse ba butše profo gore nna ka kapa o kae wa tseba bana ga ba seleka ba tsamaya ka moka ola a buileng o tšhaba go bolela gore ngwana go kae ka re o mo timeletše a tse gore o tšere lefe le šopo alright ee prof ge ke be ke le ka kua gae mosegare ga Ausmaki mo ke mo kerelengane le makoko ke phikapile dilo tše dintšhi go tloga ke sa bolela le bona ka founu batho ba ke nna go ya ka nna a gonne ka mogo ba ka se tsogileng ba bile ka gare ga mathata ka gona koko o latlhile ko senamane number 2 batho ba ba thuthile gantši ba tsamaye ba boloka bahu mo tseleng number 3 koko mo baneng ba gage a ne nnete nna ke ne nnete and the reason why ke re koko ga a ne nnete mo baneng ba gage ge o le motswadi bana ba sa tshwarane gabotse o gapeletše ka go interfere jwale ka motswadi o kgaleme bana go ne le taba ye nngwe ye e leng gore e sa ntšhošitše le go jalo koko o ne morwedi ya ge o a latelang mo ba re o nyetšwe bo Jenfest bo Begersfort ka kua since 2010-2011 koko a senkano ya ko lapeng la morwedi ya ge ko a dulang gona a nyetšweng gona until today
since 2011 2010 ee wa yo sa ye koko ile nako ke re ke tlo ya go yena a re gona re mama ke sale ka dirumong a gone taba go ile a re ke sale ka dirumong a boa ke mokana ka re ke tlo ya ga a re ke sale morakeng ke tla re ga ke pheditše go gwaga ke tla go botša phela di tlatla ke ra wa gone taba 1 2 3 ngwana la a sa araba phone kore sala ya bogadi go le gano senyega gona moo kana o ile a re ga e tla mono o tlile a bajwa ene ga e tla mo o tlišitše ko o ile a le mmerekong a mo rapediša go monno wa kereke a re ke kgopela number phone ja ngwana o kane le re o na le 10 years a sa tse gae monno la ke moka ke ga a rapediša number phone ja ngwana la ebile a bolela le yena mo founung a re ke kgopela re o tle gae ba gane ba go nyaka ngwana la ke moka a se ka fetša lebeke go ba mo rapediša ke ga e tla ka gae ke ge re tlo lata re phone la ba tlo mmona wena koko wae o sa ikua a ke re o ndwale ge ke tseba gore ke ne ngwana Soweto ke munyadišitše ga a sa arabe founu a ke reng ka nwa Soweto a wa go se ke ile ka swara ka mathata a maoto la ge ke ba botse ke re ke a bajwa mara ena ba sa ke re ke ra founu ga o kana re founu a etsene yana la gane jwa la etsene a re mo founela ene go ne le nte gore a ke kwisha nako nke a ke tsebe re ke badimo ba ke shwa phoshwa gore nto ke sa e rate mo moyeng wa ka moya ka go gana wa gana ge nka gana nto ke a gana so a utlo motho a tlo ntšhušumetša ka motho a re ga o rate mokete o rata mokete aowa nna ngwana ga re a ke rate mozimbabwe ga ke tsore ke badimo ba ka na moya ka o lokologe ee la ga ka re ke a motšea mare moya ka o lokologe ga ke tsore na ke reng ke go gapeletša ke tepola ya pojwang a o monyake monno koko kore ile ka re ke ba founele ke šetše le ngwana ke re mo founele ke re ao di makatšo o go kae founu a e tsene la taba no tswa ka country founu a e tsene ke re ana ngwana wa ka šela a robetse ka lešhele ke o botša makane mmago sa la yelelanaga ke nte ke gana gore mosontse motho mo founela ga le poleke o kgone mo kry jalo ka se mo kry jale ka re šetse o ne ditlogolo tša matswantle o bereka buang koko ba tlano ya ga bona ba o phasetšo jwale a hlale ae nkere batle ba gabo bona baya alright magagešo taba ya lena ke hloba boroko ene ge le ka se iša le morago e tlo lefa bothata ene nto ke nyakang go le botša nnete o ka se age motse mo e leng gore foundation ya gona e fošagetše wa nyaka gore ntlo ya gona e yagegebe gabotse la mathomo koko lapa la batswadi ba gago ka bolona le ne le diphošo kudu la bobedi lapa la gago le ne le diphošo kudu ya boraro malapa a bana ba gago a ne le diphošo ene godimo ga malapa ke a balang a gone gore le ka ria ditebogo le ka ria lenyalo go malapa a seng a begiwa gabotse a botse koko o bitša ka fane ya gamang nna ke mosoma mogala bo wa gago beilwe gamang bele wa ga phogole tata go ba certificate le ena beile wa ga phogo pasa ya gago e re wa gamang nna ke mosoma then certificate sa gagwe sa lenyalo se reng phogo go ra gore koko kwa gamang be sa ba nna ke jwa papers ke jo spoon ko pipirase o jo sephumula wa tsa be le certificate tše difeng ke tšela tša pele tša ngwala ka letsogo and then bo re kana ka yona nako e ba thoma go di register a sanka ba ya go di register ba se dirile Jimmy yena le date alright nna ke nyaka go no lefa maele ne malome ka kapolo botša nnete dilo tša lena di ka se loke ene e go tleng mo ke tsela ya lena ya go lokiša dilo tša lena a di loke ngwane ya mathomo shi koko se belega mmago lena le tate mogolo wa lena lapa la bona ga se la begega gabotse mmago lena ke ngaka ntomba ya gage e ka gare ga lapa la gabo ba gabo ba morakile mogala bo wa gage o lahlile pheko tša gage mme o thuthile le tlogetše masea maropeng a mantši ya gabo lena metsi ela ya gabo lena le e tlogetšeng morago bana ba bolena ba le ba tlogetšeng morago
lena ka gore lebile ba mahlatse le a phela le tlogetše ba le morago ka lebaka la goreng ba wela ke mathata ba wetse ke lehu ka nako eo a le sane taba le bona a le sane le taba le phuphu tša bona malapeng a bolena diteneng tše la le tsebe gore go tsene bomang le nyaka go ba le mahlatse le nyaka bana ba lena ba be le mahlatse mara le sepediše dilo gabotse ke go se tsebe koko ma be ke sa lemoge gore o ngaka bale ke lemogile gore o ngaka ene bale ke ya sola ene ke tlo sola wena koko le bageno gore ba dumela jwang dilo tše ka moka di riagala tša bošaedi sa mathomo o swanetše le bege lapa la batswadi ba gago ene le swanetše gore le ye go tšea batswadi le ba bee plekeng ye right le boletše gore rapeng tša batswadi ba lena go epetše pudi e ntsho ge le phasa a go kubi selo pudi ela e epetše ke motho why dirapa tšeo le sa di bereke why le sa nyake ngaka e ekua e epolle pudi eo le kgone go bolela le badimo ba bolena gona why le nyako dumela gore motho mongwe a le palliše go bolela le badimo ba bolena ke le boditše nto nngwe kare le ka se kgone go ya go boloka polaseng ya lekgowa gobane mohlang a tlo jika re polase ke yaka le tlo morela la reng le swanetše le yage motse wa bagologolo wa botatago lena then le nyaka poleke mo botatago lena le tlo ba bjang gona le tlo kgotsofalang gona le tsebang gore ga gabo lena ke moo taba ya bobedi le bonala lebile le mahu a mantši and a senke la hlapišiwa so le sepela le maswisi mo le sepelang gona se se šula o ile a re o etela ke thokolosi o etela ke monna ngwana gage o tsena ka gare ga dikotsi le yena o tsene ka gare ga dikotsi ebile o sa kwa mantšu ka gare ga ditsebe tša gage so gore gore taba ye ya sese ya di-hallucinations santse re di-stop dilo tša di kwang ka mogare ga mantšu a gage di bolela le yena santse re di-stop gobane mantšua ba dira ka morithi wa motho then o bolediša ke motho then a ka se kgone go bolela le motho a sa mo tsebeng gore ke mang so mantšwa le santse re ya stop mara ge re stopa mantšwa le ke tse re stopa sese a re eletše kae gona a phasa modimo wa gage lapa la gage le le kae gona sese ke tse ka lebaka la gore wena le papa ge koko le dutše mo go tee mo e leng gore be le šetše ebile le bereka mmereko wa bongaka mo go tee gona mo e leng gore go mo le lapa lela le tswile ka moka le le ba babedi mo kgorong ya bolenang go ne o mongwe ke šožile tlhogo a gaka mo ke a bona a go kgonagale gore banna le ka no thotha ka mogobane a go kgonagale gore kore like wa dula mo wa tsamaya wa dula mo le gombele ke šoa mo o dutšeng koko o nyako thotha bole gombele wa thotha wa kae koko a ke re ke no fitlha mo e ke sa phekoleleng poleke gore ke tla dula gabotse le gona taba e ke e fa ke ngwane gore mama gape jwa le gona go gategile kudu swantse re nyake mo e le gore re go nyakešiša gabotse re o dula kae badimo ba tla dumela mo re tla dula ntse ganjela ngwana la ganjele o nkgela ke ditlhare la ganjele o tlo nkgela ke ditlhare sese o boletše tabeng wa maloba wa re le ge le ya go te passeja ka mo sekgweng le kry-a dilo tša go se tsebaleng le boneng koko ka sekgweng ke dithipa kae mo gapa madimo wa bona kgona ela go ya mola mokuleng ka mothokong gona mo capeng go na le mokoko moka mogolo moso wa letlopo le legolo mokoko e ya wa kgogo e ntsho namile dithipa di mo mehlareng ba di hlabile a bute mmaloba ka ga sampotša re mma nna ke a sepela ke a kwa esi kwa maskrala go na le dithipa di tletse ko sekgweng ke rena re di bone ba di hlabile mo meruleng ke matswa lelo tše di berekwang kamo nke ye mola go sese mo nna no ntho e ntlišitše mo e dirileng gore ke kukega gore ke tle ke founele bitšintši kgolo ke reeletšwe ka mokgwa o bolelang go ne le mokgekolo e le gore ke reeletšwe yena ene mokgekolo we a ke tsore ke kokwa papa mogolo gore jwang so mogala bola o gapeleditše ke sure ya gore nna ke reele mokgekolola papa go mama onkušiša ke reetšwe mokgekolola a ke mo tsebe a ke tsebe gore ke mzimbabwe ore ke motlhobo mang a kere ke reetšwe mokgekolola dilo tše ka moka di notla di namela mo go nna ke di-accidente tšona tše ke llang ka tšona ke bana ba go belegwa ka di-seaser ke dibati ke nna ke rwele tšona dilo tša mogutong se saka dilo tša mohuto a di tsebe tše di ntiragalelang gape
sesiolo wa ka o mongwe a di tsebe dilo tse di ntiragalang kore bana ba bo mammogolo bana ba bo malome a di ba diragalela dilo tse di ntiragalang mara e no re ngwaga o mongwe wa 2017 ke godile ka molapeng bo go no ba plain mara bo go ne le mo le gore go a phasetswa ka gae ga koko gona ka mo tlogoletseng ndene go ile go re ngwaga o mongwe ka kry-a ra dula ntse re dutse so malome a ka ena a just dula fase a re motlogolo ka re malome ke ge setse ke fetile mo di-accidenteng jwale be setse ke fitlha mo kae mo go ye ya ngwana ke 2019 ao re dutse malome gore mo gona gore na motlogolo wa mmana mokgekolo a le mmo o mpontšha letlapa mokgekolo a le mmo wena ko la ba re ke semanyamanya ko wena wa ile re ke motswantle mokgekolo ba re ke mokhalanga jale wa ile lwa ge sesi a dula le matswantle ka gore go ra gona ka mogae so ke bontšhiwa mokgekolola ba mpontšha lesuka ba re ba tšotse ya mokgekolola tate mogolo ke ma mokgekolo le reng ke mokhalanga gabotse mogakolo a go se gore ke bo tate le bo gamogolo napile ra mmotsa kare na mogakolo le tsong go motsea kua ka bo 2007 na ma napile a ke sa tsewa gore ke morara ka ma sa le go thoma go motse a se tsewa gore ke la bona lapa le le shesherekane lapa le le tlhakatlhakane lapa le ko gore ke mathata fela ka mo lapa le ke mathata magolo ene taba ya lapa le gore e loke ba ka se kgone ene ntongwe nna ye ke tlo e botsang bosesi ke gore a re dule le monna ka ga rena monna a ka tlhokofala o tlo botsa ba ga boro kae unless e le gore stene se ke sa monno mara ga ile sa monno a go nyale gona ga le nyala o le nyalla kae o go nyalla kae aus maki nna ebile beng ka se tsebe gore o tlo nyalela kae ka gobane go kgoboketša ba šitša kgobokeditše ga thoma taba tša di-protection order why di direlane di-protection order lebaka la na sebe ka kwa lebaka la protection order no lebaka la protection order go ya ka mokgwa nna maphodisa tlileng a ntlhalosetša ka gona ke ka mokgwa e leng gore kokola o ile ka gona re nna ke re ke tlo nyaka batho ka go mmofa ra re pin ra tšea tšheleta gage a nka idia jwang ntšwa mohuto mola e le gore yena ga šala a tlo go bala ke nna ke ileng ka bitša ke ngwana gešo ka ngwanaka a ba re le mmerekong ba bereka night shift ka o thušana le kokola go fitlhela ya sepetlela a tsamaya le yena monno wa motswantle yena o ke dulang le yena nna ka šala ke shekana le bang ba go nyako mmola ka koloi ba ka dira gore ba be ba mo direleng permanent meno a e leng gore a ka se etswe a dira ene ba e saenela fase re ne le maphodisa ka nnete ba mo direla gona ka mogolo and then tse dingwe a ke tsebe magageso nna a ke bone lebaka la lena wa tsa batho ge ba rialana protection order sa mathomo gore ba botsana mantšu a mabe ba bethana ba tshepišana dipolao bone mathušetši ya leng gona jale lena a sebe ka ekwa lena ga botse lena ba leeteletše pele la mathomo ke yona e ya go ntšhošetša la bobedi ne ke sa monyake mo gausi le nna ka lebaka la gore o sa le a ja pasaka so ga ke sa motshepa at all sesi popi a ke re pasa motho o kgona go khiela ka mora ya gago o bea dilo tša gago mo e leng gore di tlo ba safe jwale go nwa le ge o direla o protection order o dula ka gagabo a swanela go tla ka gagabo yena a bona bekela le mmola ke ra gore popi o dula ka gageno a kere mo e leng gore le yena ke gagabo okay o mo diretse protection order ga a swanela go tla ka gagabo na ke potsišo wa ka eo ke potsišo gago okay gane gagabo o go rekišitše a reka koloi stene se le go se bona se le so pampiri wa bona bekele le mmola e ne le dipampiri just stene se ke se nyakile ke ga mang ka mola
ke stene se se nyakileng ke nna why ke ra gore ke ga mang Ke ga- go nwele ge re bolla so ke ga mama ke nyaketse mama ka lebaka la gore o mo jeleditse la mathomo a re a rekise pleke ga se no ba rekisa pleke Popi, ge o re ke ga mamago go ra gore ke ga gago e re ke ga gago unless o no re ke ga gago Eh. and then go ra gore ge e le gore ke ga gago go ra gore mokgekolo a ne motsene wena a o ne ga geng ka gore e ka sebe ga mokgekolo ke mara ya sebe ga buo ga bo Ga geno a ke ema kae? pele ke re e ka sebe ga mokgekolo Ehe. as long as e le ga mokgekolo ke Le nna go ra nka gore ke ga bolela geng ga ke ga bo ke ga maphodisa bola leng go re- jeng e first le gore ke mmotše Ke ke ga go boleng direla go ra gore. protection order re batho ba di-ancestors ga e kenya ka gore mama mphasetse a ke tlo ya kae a re wa tse re keng stene ke dipampiri jaaka mmago a ne gae ke ka mokgwampho so wena ga botse ga geno di ka koloing ka mogo a kere ba re Yeah. wena o rekišitše stene wa reka koloi mara moroka popi gona a se ka re ke ga mokgekolo Eh, a re ke ga as long as e le ga mokgekolo ke Eh. go ra gore ke ga bo bana ba mokgekolo ee ga ga no re ke ga gage then yena o tekagetse o tsere mmage o dula e re ke bolele ntongwe se yona ya kgatelelo a ke kwane le yona la mathomo sesi o rekisitše gae mo ba go agile a re gane re Ehe. ka mo o dulang ka gona le mokgekolo ke ga mang ke ga gešo go agile nna ka Alright. ya dipolaseng ka matla a ka go aga nna ka moo e re ke ya go kwa nna a ke go botšiša ge se sepopi ga buo ke kae ke ka koloing sesi no ga ke geno agile ke ka kae? matla aka nna ke ne legae ke agile ka matla ga aka ke nane e ke re gae ke raga mmamogolo ngwana e ka ba ngwana a tlhoka mma go bjang wena e ka no ba wena wa ba le motse mma go a tlhoka motse gape re ke le botšeng bana mokgekolo ga a ka robala o mbuelelong mo lokela kae ona ka kua tate mogolo lapa la gaitšedi le kae stene se ka mokgo se se popi a se bolelang mme a se ka tepotsa gore ke sa gago a sa gago a ne motse mokgekolong ka gore ge mme a ka robala A ne ola motse. popi a ka no raka ba re yang ka bolena o ne protection order ka mo go dulang mokgekolong ee ge mokgekolo a ka robala go ra gore popi a ka se boloke mokgekolo o a ka se boloke mokgekolo ka gore ke ka mo go dulang popi go tlama ka baka la yona protection order ke re gane ke tla jwang ko ka re nna ke bennwe a se mo ke nyaka ebe ke gana fela popi we ga botse o se siago o ile go itia a ke tsebe gore ke tlhalose jwang ya o ilampeta a šetse a dula a tsere sesine wa e re tloile monno wa gage sese o rile go dula le monno a tšhentšha wankwešiša a mpeta o ra gore o ka tshumela motho diaparo wa tla wa boa mo utsuša dijoki goba diphenti monno la re no a re tšheke ka mo fase ga mpete phenti ya gago maabane bo iapere go tlo robala ga ba tšheka mola ba kry-a phenti wankwešiša sese o ntlhokomeditše and then ntho ke nyaka go e dira gonywale e be e le peace e fela that is why ke re ka mola ke go wagile nna ke itswa dipolaseng gona mo ke sa tsotsana mo ene ka tsona injury tše and a se ke bere ke nako telele ke re ke aga ka gae ke dira gore re be le ntwela ba reng ke peace re be le lapa la borena mara be ke dira ke nnotšhi se se a santšhi sente se se ga e tla le grocery o feta ka kua makopane o tla ka lela wankwešiša le mmaga a motlele le boroto nto ngwe le ngwe ke nna sentse sesi a thomo dula le monno a sa tla sa re diela selo mara leire le thomo go tsena le nna ke thomo belego ke le tsebile ka sesi go thoma mathomong a o ko kere o nkagile mme o bane le lerato for rena mara o ine gore go dula le monno la ntate moreme ge e le gore o jele motho o ko mfe komikana komikana cause re tlo kgone go ba le peace Ba aowa o jele go nyakega komikana moti wana o kry-e komikana a o mohlomong- e tla nwa ko wena Morena, e tla nwa ke ko ne wena. potsiso go wena jwale ka ngaka batho ba ke o ba thuša kae o ba thušetša lapeng le lefe ba sene ga bo bona a gone gore nka ba thuša ba sene ga gabo bona o ba thuša jwang o ba thušetša ko kae ba sene ga bo bona batho ba gape mo malome ka kapa e no ba go no tšea koko ra boela morago ga gabo malome ra go mmotšiša gore ga botse le raketseng koko ba le re o kry-a ditaba modung gore wa e koko a rakile koko o rakilwe ga gabo bana ba gage ba tswile ka gaeši ba bona ke bosesi ba rakilwe le bona le kgono ke di-protection order ola sesi o tenyaketse stene ge mokgekolo a ka robala ba o tlo baraka o ka se barake popi
wa tsa gore ke nyake stene ee ke ra re o ka se moraya ke popio mang o wa tsa gore ke nyake stene keng Eh. ke tlo ifetola ye wa tsa gore ke senyake se bitse ka nna ee o jeleitse mokgekolo a re re o rekisa poleke wa nkwisisa so ke kwisa gore le gone jale ke kwisa gore ge ke nyakile stene sela a ke re na se ke nyale le ge nka no tsoga ke tlhokofetse ka lebaka la di-accidente tsaka tse le di leng mo mmeleng dipaini tse di kwang ke nna bana ba ka ba tlo no phela ba ne le ka gae ga koko a bona Maki, mara ge e le gore go bitsa ka mama wo o tlo no go rekisa bana ba ka ba tlhetlha le strata Maki, why o rekisitše stand ke nyako le botja a ka rekiša stene ke sa tsebe batho ba ga ke ba tsebe ba tlile ke bo bona bampoditse gore bona ba o rekiša stene ba bafe mama le kokola No. batho ba be ba tlilo reka stene kokola ba tswa kae theletša ga ile le nna ke a ba tseba nkutlwanle o ile wa tla wa re tšea wa gopola re sokola metse re ga metse ka sedibeng wa re tšea wa re no a re eng makgwene o tsholodutse le nna mola gae go ile gwa šala go mela mo e leng gore go ile ba go feta-feta batho le go nyele ke sekontiri ke ka a ramo ka letšea fela popi ile a sena mama a nyadiša ngwana gwa ba le ebile a ke kgosa gopola gore go diregetseng mara gwa tla le mo e leng gore o ile gae gwa tsena batho ba go tsenela ka mola gwa thuntšhiwa dithunya mama lla ka gore dithunya gwa fetswa ebile go rekišwa dipudi tša ngwannyana le tla kua ke letšee ka ge e le gore nna be ke sa nyake gore go tle ke ko ba re mama o gobetse o gobaditše ke sethunya or wena o gobetse o gobaditše ke sethunya ke letšere ka lebaka lona leo danki ngwana mma mo wena o ibolela gabotse mara go ine gore go seno mela mola wa tla monno mongwe a mphounela re no ke bona ntlo mooki la rekiša ore jwang ka re no e re ke botsiše mama le sesi ge ke botsiša sesi le mama mama a rawa na plekela a ke sa e nyaka o nkwešiša o ya le ka mokgwa a neng le troma go thota wola a re tsamaele gore o rekiša ya be e le gore difounu tsela di timeletse ka mogare ga founu nkwešiša ke sokotse gore ke nyake ngwana ka next doll a yo nyaka monno la gape sesi a eme ka maoto a rawa o ka se dire ntwa mohuto o ino di diletša ge re rena gomme re nyakwa go be ke rekiša gana ka taba go rekiša stene gobane le stene sela re se rekišitšeng sona seo be se se nna ke se nyakileng Jwale be ke nke- nyakile sa ko morago la setlogela la ya ko pele nke lempotse mmo after wena o fetša go rekiša stene batho ba dutše kae le dutše kae ba dutše le nna yo ke nyaka go kwešiša gore before wena o tlo reka stene be le dula kae ba dula le nna ae ke nyaka ya rabe ke popi before nna ke tlo reka stene sela Mm. be re tlogile belabela re le ka kwa tlase ka nyaka stene sela se di mola ke ge re tlo dula mo go sona nna le mama ene se nyaka ke nna ka pasa yaka ke naganeng a se ke nyale mo e leng gore nka tla ka dumela le mama gore a nyeke stene ba o jeletšana gape kore wa Nna tseba bana ba ka ba tla gore ke nyaka go kwešiša gore a kere ge ke rekiša stene immediately motho a se reka wa tsena Ee. and then batho ba ile go tsena lena ge le tswala ya kae steneng sa mang rena be re setse re ne le stene already se nyakile ke mang se se feng se be le tswa le tswa ka kua Ge re tswa ka kua. a ke re be ke tlo le nyakela stene gape o gwa- wena o bolela ka tša kua Nna- go gontši. aowa nna ke botšiša gore a ke re go jale ge ke rekiša stene ke re ke rekiša motse ge moremi a fetša go reka motse o a tsena same time nna swantse ke etswe ba ile go tswa mo steneng seo la ya kae la go dula kae la ya go dula motlhe ke nape ke raboga kokore go ria jwang ka ga Bošego o kgone gore a re ke tswela ka ntle a kwetse batho ba le ka montle ba lepšana ga a re ke re batho le ba tšhabela ka ntle ba tsamaya o kgwetse o le motho o tia mo a thamo a re mara napile a ke sa roga ke no dula so lapa la go no re le tla loka gape lapa le le tla loka buang koko ma lapa la gago le kae nko te kemele wena ba ke barodi ba gago ba lapa la gago le kae awa ke tlo no dula gona mo go lona le ke la mang lapa le ke la mang koko awa ke tla o tenyakela sa ka stene koko a rabang dipotšišo moremi o a botšiša koko gone jwala gape re santse a ke re re bjala ka mokgwa o a reng ke la gage ena tenese sa ka mo o se nyakile ka pasa gage ena se ka mpotša a kweše re ka kua tlase ka kua ke lerupe la motho foundation tša diso ene batho ba le ka molagane ba bolokile ga etsedi ga ntliša ka mola tenese la nyekiša tenesele o botšiša monno la re e gante tenese a la boloka selo na ba re aowa ke tle ke ko mara awa gone bana ka alright mo ngwana a nyetseng a ba fetša go tshela ka maoto ke kae ke tleng bebele ke gona mo ba go rekiša ntse be le sebegile stene sela ora sona ee a ke no bega ka bjala fela e se ka tlhaba selo alright se ka go se ka nako ngwane a nyala bo malome be ba tlile gabotse
and then ba no reng bo malome ba tseba gore ba dira lenyalo ka gare ga stene se seng sa Ao, bego ke lokolotse ke ngwana selwana a re gonna re ka kua ga o tlhabele o kgopetse sefata ka pudi ka kua ga ke laetse ka pudi goba ke etswa ke ile ka ga ka o laela ka pudi alright ee go ntse le koko re ne seemo se se sona se se shu le nyaka gore go diragaleng ka yena wena jwale ka ge o le mme o ka kgotsofatša ke ge se se ya ka dirang a wena ge motho a reng ke a motšea nna nka segale ao re nyaka e ka go kgotsofatšang koko nna mo- ke nyaka ba boelana le ngwana wa bo bakwane go tlogele ditshele ka gare kana ga bantši ba dialo ba o motla go tla go a tsena selabi ka gare ga bona go boelana ba tlo boelana koko fela bana ba bobedi ga bona e le bosesi ba ka ba le so ba swanetse ba tsebe gore ke bana ba motho ene bothata koko bo swanetse bo lokiše ko wena le jale o a bereka koko o swanetse gore o reke stene sa gago ge e le gore o se reka kua go sesi o se reke kua go sesi ene stene o kgona go se reka go fetša wa dillo ya reng wa ria pampiri ya go bontšha gore stene se ga se rekišwe wa bolela o gona molao oo wa ya wa ba botša wa re property ya ka e a e rekišiwe wa bolela then a go ne motho a ka e rekang go tlo o dula ditlogolo le ditlogolo khuku ka fao nto nna ke nyakang go go botša yona koko ke gore badimo ba otla wena a bona bankotla ene lebaka la gore badimo ba go otle ke lebaka la re koko ga se wa spediša dilo gabotse ke tsabetse phulash a se wa spediša dilo gabotse ene go ntwa le sese nna e ke nyakang go swalla wena ka yona sesemakikie o ka se be le bana ba bangwe ba ba le motse kae wa ba le bana ba ba le motse kae a se yona eo sesemaki go thwasitše mang le mang sure bana ba koko ba thasitše ka moo O- ena malome ne ile ngaka le mama ne ile ngaka Le malome kua ke ngaka. wa tlhokofetse ne ile ngaka le malome o mongwe o tlhokofetse le ena be ile ngaka malome wena taola tša gago le ntompa gago di kae papa go mondimo owe re ka se re ka emampele a ke re tša koko re kwele gore ba re bo senamane ba dimetše malome taola tša gago le ntompa gago di kae nna ntompasele ke ba le yona ke no ba peko tša ka ba no di tšea ka mo gae dikgwetsa di shorta ka re ke lwala ka mo di a shorta ge o ya go kobela gago a re di kae tšona kobela gabotse ebile o sa tlo robala se gale a robetse malome ka go swara molomo ona mme e re wena ile ka ngaka di ile tša nthoša morwalo ba mpatediša e re wena ba no go goroša le pheko o sa e tsebe onkwa gape dingaka di ne boropane ba ne ba mpatediša nna ke gola ke kry-ile lephanne la malome le le botse le molakgole le motondo di kae nna tšona ebile a ke di bone ka nna ke tsere ba malome di kae ala tshuma a moremi le tša papa bona a di sa le gona emampele papa bona be e le ngaka le bana ba ge ka moka e le dingaka be a ba no a nazo ina se bokaka ke boloilo e ba o ke boloi a ke boloilo bo bofe ka moka ka lapeng la geno ene jwale ba sa ne go tloga modumo go tloga pekesfort a ba sa le ba moya sa ne moya ne o ra ra ba bone selo ba bona le swiso o mo gore ke a bolela a le sane moya koko nna ke sa ne moya ke a bona ne go bona bona ke sa bona bona ba ka nkgata gore nako ditori fele di ntšhabela maitse gona di a ntšhabela jale koko o thothagantši buang o tseba tlharetse šoro so bo senamane jale e le pheko yana nka se lebale la baka ka mo ke tia magolo la sebetlang kwana ya ka se dilebale nna nate ke to gopelela thuso batho ba modimo awa koko nna re tlo go thuša ke latlhegile sese ke latlhegile pelo ka e botlhoko Yeah. ke nagana ka mola ke gore robalang ka mo ke robalang gone jwale ka mola ke dulang be ke re ra plana nna le mogekolo pele ebile be ke sa plan be ke no dia dilo ga o ko ke re le ngwakola ke no aga be ke sa di dilo le ena wa tseba ge ke tswa ke ya somewhere ke no tla ka mmotsa ke tswa kereke ba dirile so ba direga so o nkoshisha cause mama o gategile ana o nkoshisha o ka no mmotsa go nywele wa re mama re tsamaye re taelo o tla kwa re re tlae
a wa ka seye wa nkwešiša go be go tswe nna ka mola go ema nna ka mola gare ga lapa lele ke nna ke emang mara ntho e mmakaditše ka december be re le batho ba re planang aowa go tlile mo e leng gore ge re plana dilo di no timelela kore a e kere dilo di no timelela like ka tšatši le la sentse re gole re kry tšhalete go no tlhaga ngwana a ka no fiša gwa direga ntwanyane nngwe e leng gore e tlo berekiša tšhalete ela ya shotiša tše dingwe go diriwe dikoloto wa nkwešiša go tlile gore december ke thomo go bona gore go tsamaya serunya ka mo ka moreng ka mo ke robalang serunya sela se runya ngwako ka moka go thoma serunya so ndane ke a olela ke na taba ke botšiša magoko ke eng mama arawa ntho o ka re ke morunyane wa bona jwale mara ntho ele di ya mobu montši mo e leng gore go tlala garafonyane la go koloma ka ditlhakane ke ke sa beile mpeto mola mpeto lo wele mola a go sane mobu ka mo gare ga fuluru wa botšiša kore gore go no lla wa botšiša serunya se le tsamaile ngwakola ka moka go nywele sekgomotse seno re tu mo godimo ga ntlo go namela ntlo gona mo re robalang ka mo morago ka mo ntlo ela e namela o kare e ne le sort of manala a bogalenyana gwa a ga mangkgapela o tla kwa tlhatlhatlhatlhatlha sort of e tsamaso last nyana mo ke itsogile ka bo 1 ka no felela ke boroko ka kwa go fisha ka loma ke menang ka tswela ka montle ge ke itlela mo mnyako ntong e re no rapela ke thomo go shia ke ra here ke ka ntong a se gore go ne le itsotsi ntong e re no rapela ke dira ya ngwako ke o tla so ge go tlo tla so ke kra ntonyane ngwe e nyane so mo gating ke re mtola ke mtša ke letša diphataphatsa tsone tse ke di apere ke re kwa namile re tlhatlha ntwela e re ka maoto e re ke thomo o tlhaloganya gore ntwe a se mpia e tsamaiso wa bošiša ke dira gape ke betha di-steps gape ntwela e dira gona ka mogola e re ebile a e sa yena ge e fitlhanyana mo godimo ka re godimonyana ga ground ela e re ke thomo o bona gore ntwela a se mpia o ka re ke ngwana o re o motho wa bošiša so ke probleme ke neng le yona le ya dilo tša ka tša accidente a ke tse gore di tswaletše ke mang dilo tša accident re tlo go thuša sese di tlo bulega di tlo ba gabotse boramolao ba tlo sepediša dilo ka mokgwa wa maleba o tlo kry-a ditshwanelo tša gago fela magagešo lokišang dilo tša lena wa tseba go kuša bohloko go bona seemo se leng gona ka molapa ba kwatelane a re iše batho phekolong ya meropa ba ne le ntwa meropeng ga re lokiše dintwa meropeng re kgopela badimo gore ba re fe mo e leng gore go senyegile gona lapa le lene le medimo e mentši e leng gore e šešerekane ka ge o e kwa malome ke ngaka a tsebe taola tša gage di kae koko ke ngaka ditaola gape a ke re ba se anyala gore re di latlhile ke boyfriend wa ikwešiša so wa bona gore like gona moo go no ba mathata so taba ya gago le sese ya gore le swarišane ke kwešiša re ke tše dintše e leng gore di hlama ke lebaka la sedimo ka mokgwa ba le bonang e le gore ka molaga ya le right ene a gone ye nngwe tsela ye e leng gore baloi ba tlo go tlogela bantše ba go bona o phela ka mokgwa o phelang ba sa tlo go satlhela ene ba sa tlo go bušeletša gape ka dikotsi as long as wena le sese ya go le sa kwanela kgona pheta taelo ya dula ba gabotse o mme ba mmethile gale mme ba mo go baditše gale go ka bona motho e be e leng a ka alafa a se tlhoa sa alafa kore like le mo a dutseng a se tlhoa sa dula le ntong ba gage ba mmethile ka mongala gae ba mongadišitše dilo tša gage tša badimo so o ka kgona go moswarela ke mo swaretše a rieng a tle ka gae a tle ka gae a then taba protection order ya lena ke tla go iphumola e se ka gapeletšwa ke re sese a se ka gapeletšo a se ka gapeletšo go se kwane nako nngwe ke ntho e leng gore a e right ene e tliša dije ka gae enene ke kgopela gore a nthuše mo a ka kgonang gobana a ke bereke lankwešiše o nywele ka se sebaka ge re bolela so mmotšiše gorena yena o ne le bukana society ye a tsentšitše mmage le malomagena ge o ba bona ba le so sesemaki se se go swaretše o re protection order wa go iphumola ke ya mathomo wena o tlo mo swarela ka gore o bona la pelo ya gago e kgopišegile ye napogadi ke mmago majaludi ke mo swaretše le nna ka tša ntirileng tšone o mo swaretše o a rereša and then o dule fase le mokgala ba gagwa kere mo e leng gore o ba kgopišitšeng ka ba kgopele tshwarela akere a ba ka dumela a tsena ka lapeng
gore a ke re a ka se ba gopele mo strateng ee a ka se ba gopele tshwarelo mo strateng alright o a bereka a ke bereke a o bereke lape la mama go ga go ne ngwana a berekang alright se segolo ke gore o mo swaretša kere and then enga ye ntšhi e leng gona e tla le matšatši e tloga alright malome ka kapa nka re no bulelela batheeletši ba babedi re ko gore ba ka re fa polelo e buang alright motheletši wa mmutse community radio dinomoro tša mogala ke 0131100406 0131100407 ke tšona tšela o di tsebago tša ka mehla re ne le family ya koko mo sepela le bana ba gage nkore re tope motheeletšišo mcrs o mo moyeng dumela and then o diagalamo 013-1100406 mcrs Kabela tate ka kapa le kae a wa re gona re a leboga ai man na ke no be ke sha botsesi mana ga ba kgone o tshwarelana she bana ba motho man a ba ga go botse ke bana ba motho khwetse ba re ba nkgelana wa bona awa na re leboga tshwarelano ene ka mannete ske a ba ka kgapeletso te professor wa re sha re ska ba ka kgapeletso tshwarelano ya jaanong ka le kuku bana ba se ke ba lwa mo pele ga kuku nne kuku a feleng jaanong kgalema ke bana ba gaga ba swantse gore ba mo palele a na re no leboga fela gore mo mafelelong le kgonna tsa gore ke eng le tize ba mapolo mo tate kaka wena kana ba ke a le tlhakantšha man ausimeki motlago o sa le gona motlago ke bona re a leboga kgaetšedi yaka le beng le bošego bo monate meki a ke re go ndula o dula le papa go bana ka kua gae o tla dumela gore ba ga moremi ba tle ba le thušeng ka kua lapeng a ka se gane popi le koko ke kgopela gore le kwešišeng gore mo lefaseng le re phelang go lona mmapelo o ja se rate sekgetho la ga a senyake and then ge e ka ba le a sola gore se ga e sa le yena le ne right ya gore le ka tšwa la ya go nyaka go tseba gore sesi e sa le ola le mo tsebang goba a wa go diragalang ka yena a ke re go swana le ge le nyakela motho thušo ke nagana gore tseleng ya gore moremi a le thuše ge e ka ba go ne le mašaedi a mantši go ne tse dintšhi tša tlang go di bona ene o tla di lokiša ke sure gore le wena o ka rata ge o ka re ge o kry-a motho ka ga geno ba mo amogela ka baka la gore o tla ba ratile ko wena le ge a ka go betha as long as wena o sa re nna ke a mo ratang tše ampetha ba swantse ba amogele decision ya gago so sesi o ratile monna gage ene lena ge e ka ba le ya sola gore go ne ntongwe ga e tsamaye ga botse ka sesi go ya ka nna go tloga mosegare mola go tloga manthapameng a letšatši ke mmotšišitše gore o na le problem le bothata na a rane bothata yena o te thatela mokgala ba gage ke papa go bana ba gage so ke kgopela gore godimo ga that decision ya sesi le mothekgeng a kere ke monna gage o rata ke yena o robala le yena jale mothekgeng godimo ga lebaka leo la gore o nyaka gore le gopoleng gore o ne le bana le monnola ge le sa rate monnola gabotse go tlo swana le gore a le rate bana ba sesi ka baka la gore ke bana ba monnola a kere monkgaonkga le sa gage go sa ge bana ba le ba tlo gola ba tseba gore a le rate papa a bona then e tlo ba gore le bona a le ba rate gabotse and mola e le nto e sa nyakegeng
se o tla tentšha yena ke motho o mogolo motho o atetse ba gore o nyaka mo bophelong o tseba se se mo swanetšeng ge e ka ba yena o a swa ka gore mollo o tšhuma motho a o oretseng o tla tentša go swana le ga a tetsentšhitše so koko o ne barwediši ba ke nagana gore motho wa Popi le ena šetse o mo tseba ka gore o dula le Popi Popi a nae Popi a ne motho awi le pelo ka ya ba ba re ngwana ka ena e reng e ba mohlologaja o ngwana Popi a o ne motho bo papa go bana ba gago ba kae aowa ba tsamaile ba tsamaisitše keng a ke tsebe wa letša man that is why ke tlileng moo ke tlisitše ke gore why bana ba gešo le maloba ke sa tlhalosantwe bana ba gešo le bana ba bomalomaka le ditšhomi tšebe ke godileng le tšona di ne le banna mara a o itima sogana wena no a wa koko se gore aowa a o tsebe gore Popi ga a le strateng o diang aowa a ke itima sogana wena nna a ke ne letsogo and nna ebile monna ga a bolela ke a mo theletša problem ke yona ntwe le ntšhetše morago mara gonywele a se gore e sa le gonane a ke sa se bona seriti sela sa ditoro ke no ba e le gore mohlomong e ka be e šile something gore ke tšhabele ke batho maobane Popi o no mmona gore o geresetše e le tsoga re bolele yaka ka moreng awa yo tšhaka 5 Popi wa mokwa gore e re šetše re ya go seka ga botse awa mo a o yo boa ga botse mo o tlo fela re ke re yema ke re nthietše mo ke sa bolela ke a bolela wa bolela nthietše aowa bana bešo gantši ka mo rata gore batho ba seke ba re tshepiša maaka ge e le gore le swarelana o nagana gore protection order o iphumolaneng cause sentse ke tle ke khape malome ka moswane mabololo and then ke tlo re ka Mantaga ke a go iphumola re tlo dia di-follow up a kere ausmeki phoso e dira ke motho ene molomo o a senya wa be wa boa wa lokiša koko le malome moki ba hloka lena gore le kwaneng gore le kgoneng go ba tataiša and then ge e ka ba ga o tsene society o ye go nyaka society ngwanešo o ngwadiše mmago le malome go bohlokwa ba gore le mongwadišeng ka baka la gore sona ke naso o ba ngwadiše lebaka ko gore go ba bohloko gore motswadi ya gago o kry-a hlokofetše and then e le ba bangwe ba tsamaišang lehu ka tsela ya maleba wena o sa dire selo go bohlokwa ngwanešo and then malome le yena e sale motswadi ya lena a ne mosadi a ne bana o tekemana noše gore a re ga a re bana ba ka o ra lena o hloka lena gore le mophutheng ande jwa le putso gore le tlo mophutha jwa lena le sa kwane le no swarelana bana ba gešo dilo tša mohuto ga di thome ka malapeng a ga bolena di gona batho re a di solva mehle le mehle mo tša bana ba go sokwane ka magaeng mara ga se ntwe botse le a swarelana le a tshepana ba swanetše ba amogele ka mokgola ke ba kgopetseng ka gona gore ba amogele gore wena monna ga go wa morata ge e ka ba wa go hlakiša o morata a go hlakiša then is rega o rata ko wena so re a leboga magagešo metsotso ke e mene nke o ba tšee fawe nke ba fane haka go bontšha gore ba swarane ka nnete ba fane matsogo ba fane dihaka go bontšha re ba swarane ka nnete nke go thome Popi ya mo swarele ngwanešo ya ya go tla loka awa no re a leboga ba ikwele ga botse magagešo re lebogile kudu nna se ke ratang go se leboga ausimeki ka morago ga lenanego la rena la maloba ke a leboga go kgonne gore ge re go bitša otle malome ka kapa ke leboga go kgonne go ethwala wa go dula fase le bona se se koko ke tlo le thuša nna le lena re ne mmereko mogolo kudu taba tša rena re ka se di thome ka lapeng la koko taba tša rena di nyaka re ya go di thoma seruleng
le gona seruleng re ya go checka re lebelela gore lapa le le neng ra ita go bega malapa ga botse ke le lefe akere so bana ba gago re tlo ba thuša ngwane wa nyetseng bagadi ya gagwe ga a sepela ga botse santse re tle re a sepediša ga botse ka mokgwa go nyakegang magadi a ngwana a ka setswe mmaga a se gona akere so ngwane o la santse go tle go phošollwe magadi le ge re ka nyaka lapa la maleba la kokwage go bala gabo kokwage le leneng le raita go nyadiša ke tlo le botsa gore le obereka jwa lenyalo la sesi we e leng gore o ne 15 years koko a sa mmone a la sepela ga botse le lona ka gore ebile le mo a nyaletseng gona a e sala ga gabo wa ikušiša so le gona moo ke tlo le thuša re ya go dula fase ra tla ra bolela le badimo ba re fa taba tša bolena ka moka ke lebogile kudu magagešo a ke lebogeng ke kudu-kudu go sebaka se le re fang sona ka mehla le ka matšatši le re thietšang ke rata go no tsebiša batho go no re magagešo go sasa ke Friday re tlo no ba le ba bangwe ba social development ba tla ba le ka mola ba etla go fa molaetša ba dira di-awareness ka mokgwa ba di dirang ka gona ke ya HIV and AIDS and le gender based violence and then re tla be re ne le bona mola maele ba ba nyakang go tla go kwa ba tla no fihla ba tšea maele ka mokgwa ba ka tšeang baswa ga ba sa bethwa basadi ga ba sa bethwa botate ga ba sa bethwa bomme ga ba sa bethwa le tla di kwa ka moka ka botlalo magagešo ba e le go gore le wetše ke le rulela mokgwa wa bolwetši bo le gona ba tla ba lefa maele gore le berekeng jwang ka tabeng ya treatment ye e leng gore le santse le e berekiše mokibelo koša ebina tefluopo sontaga koša ebina le re ke ka speedspend yeah so di-program ka moka le tlo di kry-a mo Facebook pageng ya Dr. Mremi di-number tša ga Mremi ke 079 170 9862 goba le ka founela 060 959 0303 magagešo go o ne le molaetša wa bohlokwa o e leng gore o nyaka gore romela o no re emailing ya rena wa re dr mremi wa re the number 3 wa re at gmail.com wa re romela mola molaetša ga go tla fihla malome ka kapa nna ke lebogile ga mmogo le bagešo ke a leboga a re lebogile motheletši wa motse community ya radio go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ke tšwile 20